abeshemwe mukamasimwe otwire nohurira Orugyendo bwa Revival Radio 93.2 FM aha murundogu bakuletere kirigito. Izina ryanje Reverend Canon Edson Abasa umuhandiki w'ubureberezi bwa Nkore hawe mbabaza Ruhanga twenda kweta bahurikiza mwena aho muri kandi ntumanyanga muri yo binje munonga baturene bahurikiza Revival Radio ahabo kubeye byekoze Rw'Amagara ganyu tube tumukiri gitwecho turi kusima Ruhanga turi kushemererwa turi kujaguza turi kutera umungaro ahabo bujurizi na nebukuru Revival Radio ekoze Rw'Amagara gabantu binje abahihi nabahare ebyo nebiro bitano ukwezi kwa 11 omwaka gwa mukama wetu ogwe2023 izoba ryona aharaka cheka stadium omurimbarara mwije mwena twatanze hamwe tujago batwina bishop w'ekanisa ya Uganda arukuburra tuzako batwine bishop turyasingura wa East Rwenzori tuzako batwine partners bitu aba Words of Hope Reverend Canon Titus Baraka na timu yone ya Words of Hope bakwatanise nitwe nangwa na president wa Words of Hope ahabwensi yona baza kuba barya mwije twatanise tushabero hanga tumweshengereze turenjiri ejireki yahindura amagara gaitu kandi hona nabwe simero hanga ahabwe cyo Revival Radio ekozire umagara gabantu be abo yayihanjire. Abeshemwe mukamasimwe otwire nohurira Orugyendo bwa Revival Radio 93.2 FM aha murundogu bakuletere kirigito. My name is Herbert Mugumia and I'm the chairman of the working committee of Revival Radio. On 5th November 2023 we will be having Orugyendo, which is the big event that will happen at Kacheka Stadium. But thereafter, we are going to have a dinner in which we will be having great speakers, including those partners that helped us to start the Radio Words of Hope, our bishops, and other speakers that have been invited. Please join us. Each member is required to pay 40,000 to be part of the dinner that will take place at the bishop's residence here at Ruharo Cathedral. You are most welcome. Abeshemwe mukamasimwe otwire nohurira Orugyendo bwa Revival Radio 93.2 FM aha murundogu bakuletere kirigito. Izina ryanje Reverend Canon Edson Abasa umuhandiki w'ubureberezi bwa Nkore hawe mbabaza Ruhanga twenda kweta bahurikiza mwena aho muri kandi ntumanyanga muri yo binje munonga baturene bahurikiza Revival Radio ahabo kubeye byekoze Rw'Amagara ganyu tube tumukiri gitwecho turi kusima Ruhanga turi kushemererwa turi kujaguza turi kutera umungaro ahabo bujurizi na nebukuru Revival Radio ekoze Rw'Amagara gabantu binje abahihi nabahare ebyo nebiro bitano ukwezi kwa 11 omwaka gwa mukama wetu ogwe2023 izoba ryona aharaka cheka stadium omurimbarara mwije mwena twatanze hamwe tujago batwina bishop w'ekanisa ya Uganda arukuburra tuzako batwine bishop turyasingura wa East Rwenzori tuzako batwine partners bitu aba Words of Hope Reverend Canon Titus Baraka na timu yone ya Words of Hope bakwatanise nitwe nangwa na president wa Words of Hope ahabwensi yona baza kuba barya mwije twatanise tushabero hanga tumweshengereze turenjiri ejireki yahindura amagara gaitu kandi hona nabwe simero hanga ahabwe cyo Revival Radio ekozire umagara gabantu be abo yayihanjire.
countdown twakibara no kwezi hati ntubare sande zonka mbwenu tosheme kuba noferwa nabanyeta Anthony Mujunungu bwaji nkaburijo mushuganisa wa program eji Orugyendo Rw'Amagara ekintu kwenda kwamza ngo mugenye wito twatayiso mwabazi gori izoba ogwo yakiraha yayitebekanisa kare mnonga mbwenu ntija kwanta mwakiraho meisho atagambira binji naza kuba natagambira binji munonga ibiranga base kuba namukora amagaraje kandi nebyo kutangaza ogwo mucyara y'ubujuruzi mbwenu ko rafirwe tindi kumanya cyo rukwisha kuba notebyo ko meisho mbwenu za kuba no bawa afirwa program eji negendera cyo mpaka arshaha ibiri kandi ntubasha kutsasare sande yahwiri utwabitsheme kuba twine ahabwe mirabana muyenzi tarabireho mbwenu muza kutsasara konkerizo twija kandi twijo muhayijiya program eji ya YouTube noja kuba notungaje gendera cyo tase mu Revival Radio 93.2 FM noja kuba notukora tra program eji noja kuba notungaje munonga kora cyeho omanyiso ndijo maybe utakashireho echasheme kuba nakora comments zanyu twija kuba ntushoma omushaha rukwija kandi na Facebook program eji yashireho WhatsApp ite ya radio messages twija kuba ntushoma hona ahizara retwe twija kuba ntushoma abokuba nichukora munonga kandi yes twija kuba ntushoma pro messages ezo munonga mbwenu yokora cyeho making sure ngo akorekera kwetengesibwa kandi wabasa kuba no handika n'amasumu twija kuba ntagacira omushaha yitu eya kabiri twako yes okay tutandike no kushaba tweto ahigura abo kuba no way atabasa kandi raterezo obwenje nangwa no kutereza byo gamba mbwene kibakiri kikuru munonga munywano weto murunje twakusima ahabo burunje bwawe abwe mbabaze utigerera nk'abasisi tukusima abo kutirinda tukusima abo izoba rya sande rukuruga umukasheshe zabashayi birzanye curu itwe nitwa bahe muri yabo benji abo abasa kuba nogerere mbabazo mwabaziyogu okatirinda okatsityasha hezi bano munywano wetu ntukweshengereza ngo tsasro umwe turi abazana bawo mwe ntshobya nangwa turi abasisi omugambira omugendero mukoro meteka tekiri tukweshengereza ngo bene yo wabane itutereze febo tereze mbabazawe program y'Orugyendo Rw'Amagara ntigito mikono yawe deba ntukusimira omugenyo waterezo mwabuzigurizo boshe mu Juliet bani wamuhereze byo gamba bani wamuhereza obwenje bani wamuhereza mani bani wamuhereza omanzi program eji ntukushaba ngo byaragambira obujuruzi bwe bukore cyangwa munonga amagara g'abantu bari aheru deka bujune binji abataka kwikirize deka bukore binji ahamagara gabo deka bugire kibwahindura insurance ya omuyiganda yitu tukusimira program eji ya Revival Radio tukusimira abo bona bebembera umurebezo witabo burebezo bwankore Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa no mukazwe Mama Dr. Ars Mwesugwa nao bona batebekanise program eji okureba ngo yabaho nangwa no kutaho Revival Radio ntukusima tene bugariciro mwe ntukweshengereza deka obwire butaraheza habe obwo mugasho amagara g'abantu nyamwinji bugire kibwahinduraho okukira munongo mukujunwa kandi kweshengereza ngo bene wabana itu steza amuheru utandike neitwe kandi uhendere neitwe iwe Yesu Kristo mukama wetu amina kama simwe kandi bwanyuma y'icesho ngore ikinziza kwantwija no mugenyi otwatayisa omwabazyo ugwerizo Oritemi abana muyejinsi kandi wayehwera kimamatsiko ishkemigisha yone yotunga kweminji kandi yeyo kutangaza wenu bara emisha yawe eyumkama
bigiye bishobeye waremwa kubyerekera Yesu ishuka imigisha yone yotunga umutima gukugaryo wenu mara emisha yawe eyumukama kuhire uriguwe okumugwishuke noija kutangariro kunda kwe Revival Radio 93.2 FM Amagara mu bwijwire Kora yeteteli bajabandi amatungo kandi nebihabyabo ishuka Yesu akubikire ebyo yitunga wahikumwibu wenu mara emisha yawe eyumukama kuhire uriguwe okumugwishuke noija kutangariro kunda kwe wote wamatsiko Yesu kwini aragumana kuri no mutosha okuhityo bori ikomwiko wenu mara emisha yawe eyumukama kuhire kuriguwe okumugwishuke noija kutangariro kunda buriguwe okumugwishuke noija kutangariro kunda kwe muri yabo abarukunda cyeshongore ci personally ndakunda tu twoko echo meche no shancinda ngati cyaba steady twoko bright mukama simwe mnonga na ninjira gweceshongore cyo mba kukunda number 1 chiro message mpango mnonga mbwenu wori umuntu uri kumanya kutera flashback no kwijika no kumanya ebyora birimo nebirahanga base kuba nakora ureba mbwenu rukundeye neyo kutangaza mbwenu abo njo takwijika migishejo yona program nabajeta Orugyendo Rw'Amagara owakuba yahikaho owakuba yakwata radio ejo murundo gwo kubanza ni nkumanyisa ngo mbwenu ahi wakwatana hwaho kanto shime kuba n'urugaho ije no program eri kwija okora ebyo kutangaza kandi radio eji abari kugihera ubujurizi nabo benje munonga nyuma abazyo ntungireho omugisha nahikaho omuricubura mbwenu mbenje ku visitinga yoko my sister our last born chubura weshemwe siri yamanya administrator abantu abana bakunda Revival Radio mbwena kugira ngo umwe no mutawo no mwo no bwe kubateganisa mukonkabo baba online most of the time kandi kinshemeze mununga munywano wanje Dubai omugaiga ranganwa umurembo roibanda abantu bakundira cyo Revival Radio Dubai tukaba twamhostingira aho mu program y'Urugendo Rw'Amagara nabandi mwe bari kubayo kandi okunda Revival Radio omabazi gwerizoba twatayisa owishemwe kandi washiraho nabagambira urahanga base kuba nakureba kutangaza utashemeye kuba no ferwa konkantu kumanyisa ngo program yegeri ya YouTube wano yenda kutunga link gendera cyo mu Facebook page yitu Revival Radio 93.2 FM noja okuba no tunga link erukija kuba ni kutwara je direct okakuratira program ya YouTube channel ruhoje mnongo wishemwe Bright ni msima engineer ariyo mbyoma Twitter wahati ibarukweta X omugega doshe bintu bino kubya munanchire yahindura mpora konka naho noja kuba no tutunga no tukuratira je mnonga
messages ntujja kuba ntushoma WhatsApp za Twitter kandi noja kuba notukoratira munonga obwo orukumanya ekiri kugenda omesho iwe chikore chawe waikaho tasi ya mu 93.2 FM kandi nchija kuba nchukwera munonga iwe tasi mu at 93.2 FM mbwenu roja kuba no twataje munonga kandi program eji no commentinga ni ntujja kuba ntushoma buri kimwe choda na Facebook nimba hamzangu byana ntujja kuba ntubukuratira oweshe mwe Juliet tumwine okurga ombriso bwa kachika obuno bushangwa ombureberezi obwa ankore ankore diocese kandi dotata isomwa buzigwirizo batwakwakira aramutseho abantu aba bakutegereze bakwinire ekika cy'amani. Amina. Wari wishemwe Sima Ruhanga nonga abwisha heji okunyakira mu studio nembabazi mbwenu katubanze tushabeho ndero tutandikeje Ruhanga tata Ruhanga umwana Ruhanga mu y'urkwera twakusima twakwebaza bo kubura umurungi webara kutusiye muri gishaha abandi barw'Amagara genseji abandi tubakwisiana benda second chance yo kugira ngo babeho barya oxygen mukamito turya hantu kwera ubujuruzi namwe mukamani nkweta ngo muri gishaha deka ibito bindagambe tata bitakabe bitutwe nko mu studio bibe by'abantu abona bo kuhurira heru abarabe baremerirwe nko kuna birindemerirwe mukama bageje mabazo base kwihinduka kandi bakwetegereze kandi bakumanye bakwimse Yesu Kristo mukama wetu. Amina. Mukasimwe kandi twakushemerwa. Amina. Mu studio za Revival Radio oguninjira no murundo gwa gwo kubanze kuje mu program eje Orugyendo Rw'Amagara. Umurundo gwanye gwo kubanze. Yes, mukama naye barukureta. Amina. Tutadikiraho oweshe mu Juliet tumwine nuwoha akazarwa mwakaci azarwa nkahi bazarwa abana bangahi deni tugumze mpora mukama simwe Juliet tumwine amazina ganje ndi Juliet tumwine simimbabazi rya tumwine ryo mushija wanje konkanyo wendi ayina masiko Juliet deni tumwine rikayongeraho nizarwa mhara wa Let mwami Ephraim Chagurirwe konka yahumwire mukama muhereze cyumuro kirungi no mucyara we yemera bucyagurirwe kandi tukazarwa abana mwenda abana mwenda babiri bafa amushikino mojo deri nyowe hazandi namba ya kana namba ya kana Ruhanga yagirire mbabazi abazire banje katanguhi konka bagezaho abana twena batushomesa burgo makahika hiyabire na hurang nanda so burgo mwahi yakomere ntaho konkanyo mukama yanjije mbabazi yanya hayona na nyumuri yabo so abantu abo yes watandikira kushoma abantu abo mwenda nyene nko kunagamba umuri yabo nyo kutandika P1 mbweni it was in fact one most nursery yes katandikira Hill Road Primary School eshango mu Masaka then country antu wanje nwe nabeni turana we by that time ndero kunarigireyo anko mbweni bawa anti yafa aza kuyamaze gufata ibyagendaje byacankaranya mu bya center we bantwire at Road Primary School tunamara yo nija cyamukuma Primary School ndishomero yo witu ndashangwa shangwa muri shema cyanje nyishema mutojo cyanje nyishema so okwenyo namarire P7 so kuna mazire P7 chamkuma Primary School then senior 1 anaza mashiruka by that time ekeri mixed ko gahati mbageta girls school so kuna shire mashiruka kutwabiye twahiko senior 2 then tinda marirayo atata batwara chizoba girls so naza chizoba girls niyo namarire senior 4 Echakwihireyo senior 2 kikaba kiri kinesente narubunda bazire bakenda kwindura ishomero abazire bakenda kwindura ishomero tata by that time you know bayina muntu uyabenda amanya yabira kizoba haza bujangwe kabiri girls yenda kunshomero mu ishomero ryabishiki so hajira yatushabera y'umwanya mwe nacyo cyo cyayankwire yashabera y'umwanya aza bagumpereza
So by that time even the headmistress witwa wa Kizoba akaba mucyara rusande so na neighbor witu mwini cyayangwa okay. So tunaza Kizoba girls so niyo na marire bahereza senior kana senior kana wagikorota nkizira mu second grade okay. Tinda gikozerege kwizira mu first konkanizira mu second grade so kuna mazire then na senior 5 nangwa my brother kana akora Kampala beja abantu araho yantwara Makerere College mu senior 5 then kuna benazo mu senior 5 konkana guma ni ndwara mwe kuna guma ni ndwara hati nija nazana no mukabagira ngo bagume baze kumpe mbazi ebinyankore ukushandaga muntu we namwe nkanyireho inshandago tukati no mukikora harubajwitu eco mwibere mbweno bakana bakete cyo mwibere kibari so na henderent yo kuriya na rugayo then hariho mucyara bamweta Miriya Kikuru nashomesa hati nashomesa bwira nyanji konka by that time akana shomesa Chamuhunga secondary school by that time so yansha kuriya narwe mbwene yanshabira kibura yanshabira Chamuhunga secondary school so najenda naba nawe senior 5 nkagera yo third term so na shomeroko nangwa najirwe mbabaza najino mu third term konkamwe nko muntu yabire nare konkankandwire konkabe nare bukamuhakiri cyemu nko muntu ari kurwo musite mpango kuba yin barunda na ba headgaro wati na hendera ntwire no bwa headgaro mukama yanjije mbabazi kandi nabwe bandeba mbwe no kurokoka konkabwe nkanda karoko kireje ebya serious konkandi kuzo mu scripture union scripture union yagmane ntyazamu neshongora then senior 6 najikora Chamuhunga secondary school nangwa ruhanga yanjije mbabazi bo kubankarena na that Miriya Kikuru ya akasima maxeze nihireyo ngutariho no mushaya barazihireyo so akashemererwa ngati nguhedgaro tompe mwire so maxezo nazihayo ruhanga yanjije mbabazi namazire kuzihayo zine nagaruka Kampala mwene umvaka ya senior 6 so kutu amazire aho my brother nangwa bagira ngo banshabire nankane that bya business schools nishimye mukono business y'ibikushomesa business anka accounting nkebyo konko my brother mukora hinabe turi tukantu turana kasero yagira tapana atazi kushomesa zo kuba mushomesa atabwo kubaka kuba mushomesa atanara ko kutunga umurumo by that time so nangwa nkabanta kunzire konka mwe yagira ngo mbwe ncabo kuba no yabirara umukuru kandi tatari kumwikiriza mbwe n'abantu bonaye so nahendera ngire kabare NTC baza kushoma bushomesa manyo naza kabare NTC ashoma bushomesa na mara yo myaka 2 then kuna mazire kurugayo nangwa nije obwe ntakagizire murumo kagutaroho nije ndiyo mukangateta kwa akataroho murumo naza akaruhisho mero ya private around here ajipu bahati bakija barihindura ngo bakariyaho bakana bureta ngo King's College konka private zibaza za private so nabandu muninjira munsi kuba herize batandika Besania nkagishangaho nanga by that time hakaru umushaba kumweta Korebu akari mu rukore nwabe nakurura bintu ebyo nanka that program so banteka mungumbe ninkora nawe nabwe nkakora na amezi mukaga niho namanyire wishemwe rinda bugwi kanoni niho namanyire nanka wishemwe kaganzi canon akaba kabantuma umwenye hayo sente zo kuza kore mirumo ya Besania then bakabantuma nakabare njere ibintu bini hayo so ranganjire mbabaza nagumana inzo mu myanyejo eyo kuntebekanisa so kunarjiraho akugira ngo kaburyo bushomesa nyine then wishemwe kaganzi hati ya nkunda munonga yagira ngushi mbwe hata payroll ishomero rya private rya government turari yayi kugira ngo za payroll so yagamba no mushija ubabire ne betanguni Katera akaba headmaster wa Kashongi high school ukanyotinda kumanya no kunde batarandebire konke mbabaza nzo zabezikora ya mutera ati mu uhiyagambere nawe ati nyino umwana wanje atuyo mubwenero mwanya so Katera rukurugayo wakarugayo nyuko nkayasigaye mpo mwanya takandi baga waza Kashongi naza Kashongi secondary school mwaka shogo
kabaguriye cyenda ariko mu Rwanda cyenda na mwenda okay so kunashyireyo na rwanganjire mbabazi umuntu yabene bagira ngo nahumura Kampala mwe nikije wena ndinka karase bwe abantu bankunda enje ya headmaster yabire narara mugo wishimwe katera niyo bantiremo haza mbwe nazo muri cyo nkankora ngaraka Kampala nkora ngaraka Kampala so konko muri cyo Ruhangayija yanjije mbabazi nyine 2020 naza payroll haba kwa nico cyangwa cyabe kintswire so kuna herzende no mbwirobwo Ruhangayija yanjije mbabazi hakaruhumuka bagamba hariyo kushaba then hakahariyo nano wishemwe nangwa no wigara kari mu bantu watata hagabwa hariyo ko kushaba kwa mani mwe ngumananye no bunde nabene impumura Kampala konka ngumana impiko hono muka so kuna shiro mukanshanga hariyo kushaba kwa mani bateka hacaca kariyo mission keje inaruga mu Rwenzori mwe tuzayo nshaba nabo so umukushaboko nabundi abene baninjira ngundi yo murokore kunkanka bantarokokereje so mission enyakira nkanta marire so mission enyakira kuyanyakire nabatata bwe nabwe bariho nangwa nababaye babura bakija bamwe bararumka so okurgobwo mission ejo yanyakira umutuma nagendera kimwe uko kubebeta bajundwe ngogo mukina mwe n'amashomero gona gube nabenzam bagira ngo njundwe konka nkanta marire so Ruhanga yanyamba yantanaka najunwa ebo kubiha bicho shambani najunwa kwata mwe no kwata ngana bakweto kuyibamanya nkuko kwenyine so Ruhanga yanjeje mbabazi umuringo gutyo mwe Ruhanga kuyabamazire kunjeje mbabazi umuringo ogwo nabwo bwire nubwo bumwe Ruhanga yankwatiraho natungo mshija Ombwiro bohereze kujunwa mpuruze kujunwa nabwe kankira nakashongi secondary yes natungo mshija na wakari side je ya Rubindi natungo Rubindi weno wa masheruka okakana korra Rubindi in fact akana korra no secondary by that time konka mwe no gwabashomesa kugenda za workshop biha ebyo Ruhanga yanjije mbabazi ombinja bizire no Ruhanga yambiri haza yampere zo mushija ruyare murunja yankamfatingire omukurije obujurzi obundu so yangambo byenyi Ruhanga yankwatiro yangambo byenyi twazomuka yantwara mbwe no muringo murungi kuna amazire kushikayo tweze kushwera mbwe no yamara kuntasya nyine of course ko kumara kushwerwa abantu expectinga ngo tungo mwana Ruzaro mukagubanza twagurinda rwabura wakubanza gwabura umwana yabura aho oweshe mwe staka kira kuzara mwakora ubugenyi umutongo obushwero burkwera mwagiturwa nkai twagiturwa cyamukuma Church of Uganda eyo wita hinkuzarwa akija yabanza ko yanjura mwana ko kubitwarwa shana kureta niviriye biona bamtwe bintu then kureta biri yabo mwene byo bakureta nyine process yo na ya marriage mwene yes then isha bamuhingira Friday then Saturday twagitwa so twagiturwa kuri yo witu omuchachi yo witu hinkuzarwa so kutwamazire bwitwa nyine twarugayo aho wishemwe Juliet yenda kubuza ukaci umushija biye bintu bakaba biroho bamtrire bakaba byanguhinare akagumerwa bakaba bitangwa ibishinangwa nabwe nanyebwe kutebyana no kunashomera manya bakaba bitangwa Ruhanga wanje ankani hate cya yambireho amakaguna tata tarashomere ngo akashoma pitu notyo mama tarashomere akashoma Uburundi konka cyakahire twaza nyo kunagiye kwetegereza nashanga ndi mukakonke yabakwa mwene bino kushoma ukoko bwa Ruhanga harmu Yesu harumwe n'amakagashemukire ahabwo bwa Ruhanga konka biriye byo kushoma bitariyo yes so ninyushikaho mwe nangwa wanyusiye we bari ninyushikaho namwe nyenda kusima mama kandi na tata mama manyaka batu tware bitakurikira kitojo hariya katareko witwa baketa kitojo rwakana omukekuru waroho aroho ko tata kahumura tata kahumura so tukaba tware bitakuri kitojo omukatare tuzakubiguza bitakure byo haroma mo byanyu musiyanka baninjira nyine myaka nke5 nigire masakobwe manya Hill Road Primary School obwe bantire cyamukumaho mbwenu bambe ayenda ngumushagare tware bitakuri abo kankambanyera ngunzo mukatare mwanyena ngunze yorera kurubanda ako banda so
nyiciro bambe mama mukikuru hata anyumusya njazi kazirinka mushanje obwiro bwo banda nubwo bwabe bwine value ahabana hata ni chips so atutwara anyumusya bambe wamanyangu ningira ya musya nkiyikumi yomwe hati zo kazirinka mushanje kandi ngo P5 hata anyumusya ninjazi kazirinka mushanje umwe zeciro bambe mukikuru no mana yekomere biri bitambara byenda byo kuba yekomere abazira kubakunda abana so tutambara tutora kuri abantu tora bampurikirize ahero ko barabe bari bamutosho no manye kindo ningamba wagamba umuhanda babaroba kuri tuturo gwa cyamukuma mwene kutwashire cyamukuma ahasini ya ntumuhanda gwaye guru tukushuma akaruho rutoke n'urwaruzi hayo amuze yo gumkama muhumuze mu businge akakahumura mwene kutwashire mu rutoke orwo hati mama ninjara rebe kiro cyabakari mwene kucyabire kari bambe akwate bitenge biye n'imyende yabira yine arambika hansi angwejigeza mwene mbyama ninjira wakarara nareba ahabwo kuba we nabana afu mwana weye mwene nzeze mbere zitwaraberemo haza twena twarabo mu mberezo tata akabatemesa akayino rutoke ruke konka akabatemesa bitoke bhango bakabagira ngo ito tuturukubirya nangwa bakaba batugambagambura tata mbweno ngwa kandogo wachagurirwe ngo kitoke shino bakirya ito twaturwo bwo mu rubajo so nzeze mbera ezo kurubatana nkane bigere bibi kutamburuka zo kushoma deno karugayo mwene Rw'Amagara konka kirungi nyona bwende kuza kwetegereza mawe kashangara mothers union leader umuchachi kashangara yo mukanisa tata akaba fathers union leader kandi nyonka ngumani program mweta munyanya w'abashija munyanya w'abacyara so nkako ka light akutwagizireho kugira ngo turete habe hataro sente kandi turukubi konka ka roho righteria haro kumanya ruhanga so ni yaberiye kejo hagira abagenyi abijani bagira ngo babatwaro owitu achibaruhumishani namwe n'abantu bakararo witu obwe hatari yo karungi kona hatari yo karungi kona kambaronda yo bwarahanga nambwe no mama akaba itaka by that time tukantumara then kutwamazire konka bija bateka yo baragwe birungi kwamazira aza yo kasiminti konka mama akakora bitambara akora biri buntu bwo kuteka mu sitting room bwo burukiro buntu mwene umukazi w'ubuteka nanomushije w'ubuteka so nuko yatukuruza atyo mwene twagendera muri yecho echo mwene kandi we baraba kuba cyakinyebere kiriye cyo education yabo hatari ubusinge so kutwamazire ku wedding no mushija ruhanga kwiya mu mpire twagenda muri ngo murunjogo mushija wanje yankunda namukunda ibintu yabtaho ko katika mshwerire tubararushye kurebuka akwa kabitaroho konka kwahwira meze kamwendomo then yija yabibona so ko yabwine yabitayo so mwene mpeta yagintera so twarinda ninjira no mako kubotirwe mpetano mushija na wariho nanda twarinda umwaka gwo kubanza umwana yabura twarinda umwaka gwa kabiri yabura twarinda umwaka gwa kashatu yabura konka nyugo gwo kubanza nkanta fireyo harima anti ninzara kandi kikuze bro kuzara okashwero ine myaka engaho bwiruwo ari keriye myaka 28 okay abna mwenda tuwa desire na mwenda mwene cyo kwekwaza ngo bundu bashwero mwana mto bundi hapana ejero kwaseketa kandi no mushija na mwena tata na mama bakamusima abo kubaka iwakari ngo myaka ngira nkashatu nena so akaho ryo mushija yakuzire nango mama kuna mutwireyo aza by that time ko katunore twakuzire twabira bakikuru mwene nawe hazana nawe hatarwire yahwira mani nawe yakuzire konka by that time akaina mani muhango muringwa kandi urukurengwa akuzire mwene amecho gukora so nango mama akagira ati mwene konko mushijogu ati nimpamya ngo mazima yine yamariri no mara baye batwarare bakabingana cuyiremo so kutwamaziraho umwaka gwo kubanza ntkonka ninja kuzara abantu bakigira ngo konkoze kurondesha ati ninza kuzara ndebanye n'amasuko ogwa kabiri gwa yanga ogwa kashatu gwarema otyo nini kutwagira mu gwa kashatu nanye natanga kugira mu bwoba tukonkashi abacyara abanywana banje tukutwaroku haromwe akija yangira ati kutware munywano wanje kutwashireyo munywano weye yancwere bishaka rero bampereza kadomora nakunywera ko kadomora nanywa kadomora ko kebishaka so kuna mazire ombwiro obwo nyine emyaka konka yagumane tambara negenda yabo gwabo mwaka gwakana uruzaro rwa yanga mwene kugwa biro mwaka gwakana nananya natandika kurana nabura mu businge so aha mwaka gwakana ogwo twatandika kwetorora twagumana tutamburamu
agira munywani wanje hariho munywani wanje yantwira wa mugenzi weye bakampereze mbazi mbwe n'uburukwezi hati twatandika kushohoza akwe sente rurede twatazine konko butabe tazine burukwezi kubeye batugambira hituraze tugira tumureke turinde umushahara kugurize so buri sente twabe tutunga tushohoza so hariho sister wanje yisha yanyeta yajya atariho witwo na Rw'Amagara atariho witwo ku ati ko kwikayo ati nahereza abantu embazi ati mwe nubwo kwereze mbazi atumunda kakwereza mbazi uterera ntereka mbazi tutunga umushahara obu wa mwaka gwakana rizaro takaribukiri twaza naza yo kuriya bushenyi umukazi yampereza mbazi ya nomano banzo muhereza ne sente ngunezo kutere bishaka uko twasigaye twazanaga yoko yagira to kwezo kundu kukora hike hatogaruke nkwereze umwe ogwezo kundu kukwashira of course ruzaro rwabura nagaruko mico y'abakazi ukwezo kundu kukwashire nagarukayo so kunagarukireyo mwe nazo nareba ntamutara mukantu kubona ati nyine kindi ihe barobwire ndiyo nimbishishana no kusise sente okwe narugayo mwe kunerize kunarebere byabebyo nagira ntikanze kushoma nagambye mushije ntikanze kushoma nije naza Bishop Swati nashoma swasa social work and social administration mbwene kunabendi umukushomoko ntakashire rwagati nabwe kandi nagarika nashasha kuna shasire mbwene najyanti kandi hatikambe ngarikire kushoma benkurekire obuhuruzi bwatanika bwagumana bwenda kwijana bwija ubukawa ko mwaka gwakangaye mkana atani kugukubanza wa sasaramu na shasaramu mbwene hati twatanika bikora guzoro kwenyine abo kwati tware ngo ruzaro rwabura kimwe kandi twatanika kweho amasiko hati twakozire hariho handi ahimazara yanyesire atugende masheruka ahinshwerwa twahika masheruka kutwashyireyo omukazi kwiyaturebera ati hati mbwene kandi hati ubuna bareba bana banje ijwe nta kugira ntukantu tureba mukamuje hakiri by that time ati bana banje ubuna bareba ati musa kungura sofa set ati ubwo no ugire kurondo mbazi ubwo zaro so kunahurire bwambe byatugambire nareba ngo hatu twiyo kantu mareba ngo gwariyo nabariki eki yabarebamo konka nagumisiriza ombazi ya station munda then nyo yanyete yanshohoza heru yampereze kikopo cha plastika no manyo ko ababuziro ruzara bari heru kwe nimba shabera nimba sasa bwa ruhanga ko akwateho barabo mu rubinji aha bwo kuba baba kwatenka rubagiteka mu bishaka o baba kwate mwe nona kwikiyahura yenda konka umuhereza sente so uko kutwamazira kunywa mbazo go yankomera kadomara ko mbaza kandi ngo nkarete nkanywe yajya tukora abota otarabiremo garuke uko ngaza ameza 3 kandi tukutaye sente nyingi so atogombaza kangumara ubwire buri kwinganaje ogombaza kagira ngo ngutwara akamperezo kukunyweraho then yampereza akadomora ngo akadomora mwe nyonkanywe kurigirira kwa ikarahweremo then mbanze ndinde konka mbwene irware ryo kaheza ya meza 3 weriye yogogwe konkana no meza go ndukwate bishaka oyishwe twantuza no mbe ikijungu ayi tukabante koko sente tuye tutekoko sente burukwezi mwene tukati turundana mutwara bariya bakwenda twara bariya kandi tutwarana naba abekijungu kunagenzire kunacebize bagira ngo amahurugaro mu ninzara there is no problem cyo cyabe kinganze munonga by the way akwa nkambanye nango bagira ko bakwata rero bagira maybe naka ngo bakabagira ngo ni tarunshonga omushije yija yazaye bagira ngo nawari okay so kutwamazire kunagira mbe kijungu bakuto musikane bakuteye ko mu biriya aro one time obwe nkana ko myaka 5 one time naza wa doctor omwe umurimba Roma kunashiro wa doctor yagira ati mbwene kaheza washanka nkayarenze mu biro kashanka yarenze mu biro mbwene kunarenze biro nagira ati abo kugira ngo nkanizo mbishako kunoku mbwene nije kukebeza by that time nabwo twantu turabindi abo kuba kunanangire kashongi then umushije kuyabara no meso then ko katwa twazo mu rubindi twabanwe twapanisa hometown so nije kunuya kunagire mu mchoma umushije yanchebera esente noteka honya mwinji nebe betaga then yagira ati atoyinenda yangira atoyinenda mwena masiko nahoraga habamo abo kuba twantwetororo mwaka gwa katano nazo kunazo hatimanya ntimazumerumo tati cyatere kuba amazire kunchebera ajya atoyinenda atukonka ko ari amaresa ndibiri atogaruke
ature confirming haza doctor gwe mwenu ko kazi kwenda nanke ko nkaka so hati mwenu shemererwa ndukuzari bindi in fact ndikuya nama ziri kushohora umwe ya doctor nkabanza narabo muri yaba bayinu baguza za maternity nabanza nayitegereza nareba kandi acena kujugura atata nazo mukinzo ntanazo mukinzo konka kuna heriza najyantere kambanze ngaruke ako bagira ngo confirming then kunda confirming ngwerum rero bwe ntahe na za maternity nkanye tekatije kugenda nkana mukaga ndukuzagaruka tukashanga ende tarumu amana gakafana ahwayo ubwo turi mu kwezi umyaka gwa gatanu ariho umwana wanje n'umwana witu nanga no musiramu yampereza munyanya yagira tarahaye bakuhereze mbazi y'ikinyankore atumuzeyo ati nayo bamuhereza to bundi atakakirirayo nangwa nayo hakari muri imbararo kukonka kuriya hariho wanoza nko gwanya mutanga tarwatwazayo munyanya yantwara ibanyanka abana akimanya nko kawotinda genzere nawe kutwayishireyo twashangireye abanyarra kaceka twashitamaho kunaje kure naro umuntu yija yatandika tubajaja ati bajaja shanabiha hey nahora nakangarana najya kandi cyo naza muti cyabacho kunahura yatandika bajaja utkando goye anda kuchera abanda abare bumbere indeba so kuyayesere bajaja yazo yagamba tindarigiremu yagamba naye tabanka hiya yetaboku bajaja bona then kuba herze nareba yatetema tetemo byaba byinji mwe naguma mutira misho kandi nahora birifa aho mwe yargaho ako narebera ko yatandikire nyuma byanta makari eko kandi twagumusira twagumaho then kuyamazire nyine yamperezo mbazi nyoko ko naherze umbazi kahika hero nagunaga konka ngazayo engazayo aho kwa mbwe ruzaro rwo kantambuza ubusasa n'ubutagisa engazayo kamwe kutwamazire kushohora nagambira go mucyara y'abatwire munyanya wa munywanu witu namugira ntunganye kutingarukayo enda ko aba kweta jaja ntumwe kandi ko tunazayo konko mbishaka ibyo byanyankore bikumye byanyankore byonkazayo babimperezanyo okwe twarugayo ngwene kuna amaziro busasa bwatandika nazo mwaka gwa mukagamanya manya twaguma twetorora nazo ahibagamba niho twabire tugenda umwaka gwa mukaga nangwa akaro mutawo naha wano zo mutaxi park na radio ma twatuzikwata kukwata revival obwiro bwa karo mu radio zezabenzi gamba nguno herezo ruzaro abafumba zo berangira berangira tifitino gira ngo kutuba kampereza nija twazayo okwenki yayo budomora kumara okwezi kuona nkanya hayo burusande obudomora 2 burka domora nkani nkagore mtware birebire obudomora mtwara mbunywa mbwenu nduha bujunda no kujunda bintama nikuneza kuna amazoro kwezi nagira ntana hakate ntecyo nacyurugamo toko naragaye hariho nano ndisho mcyara mbwenu hinji ebishaka ebinyankore so kuna amazire nagonda omukwezi okwa mukaga natandika kurwa omwaka gwa mukaga natandika kurwa mbwenu ninjira hati hakatandika kuza eriye mbaze ibakumpa eyijungu haza mune mbaze eriya eyikinyankore mbwenu yakora umurumo mbwene ndayona najwanga natandika kurwa obusinge umugongo gwa sasira kimwe mbwenu hati omwaka gwa mukaga gwa ibintu guhayo nangwa bagira ngo arahaya garikira kantwara kuri yo nankani ibanda munywanu wibanya bakashoma hamwe hatagira tazibanda atariyo gynecologist abakanda gynecologist mbona kabahikamo atariyo gynecologist amwe n'umutware yo atomutware urebe ibanya tubikoma tugenda ibanda kutwashira ibanda bazo baceberangu na ozara nkebye sente bazwihaho bamaze gusuyo batom scan nkebyo kuba amazire bambereze mbazi na nabya pain killers na nahwate bagira ngo haraho kwezi ngungarukeyo agarukeyo kuna amazire kwija mwe n'ukwabe haba hwecho hatinye yongerera kimwe bufuruzi bwe yongerera kimwe kirengeserize sasa bwe yongera so kuna amazire hati umwaka gwa mushanju ikintu cyatabukira kimwe cyatabukire hati twasharamu twazo wa Dr. Mayanja ukwe banta kitande nangwana naha bakanda bandabya ha maini abakwa nkamaro hebro 5 aha maini bakabanda bya fifi no maiza motoke za ambulance zibakwa batwara abantu bare bakuntwarana na kuri ha maini ngo nkanu baza kureba consultant arfaro then ngaruka kuriya wa mayanja banta kitande bachebeba ino bachebera bagira ngo niza kushemeza bwa ujishwe bakushemeza kuronda
ekirukumpo romunda kitakurebuka so kuba mwene bampereza izo bantu baza kunshemeza kandi batakanshemiza babanza bagira ngo banyaho akanyama ngo barebe ko nabenyine kansa ndero barebe ko barakitwaze bankabyife then urugurunka bari mbani ndeba so kuba amazire bajya ngo ndi okay so nkabanyine ho ndijo mucyara bambe uwo mucyara akaba inenda agire kushemezwa kuzara nyoko akayine baby mbwe no munda akaba kana bakumwe mu mwana konkanyo bakana bakushemeza ikintu kibatakumanya kandi ubuvuzi burwingi so izo beryo kushemeza bwa rukari yuzo rero akatano umucyaro gwe nwe yambandizo mu theater bamhereza shayishatu kuzo mu theater then yoba tugambira shayitano so shayitano we bamutwara mu shayishatu kwiyamazare gushika mbamba gwo mucyara taragarukire we yafa konko mwana yarugayo mbone nywesha zanje ubari no bakushemeza wanyowe tinyine toyine muna mwana mu nyoti nyine mwana neki bari bakushemeza tubakukimanya konka wori yafa kandi ubaye bareba kibakuza kushemeza so time yanje yahika beja banyakira kuba maze kunyakira nangwa abansigira mu time ya kuri akashenge aka waiting room baba kushekera abarashemezibwa bari gahero kabaturikize nimanya mbwene bampereza chance nagamba na ruhanga nagamba no tine kiba kusigariza nagamba na ruhanga nagira ngo mwene kandi hato nyakire ntabo kuba hati mwene kandi ndeba no kufa kuwonyene obusasi burwingi so kwahirira kiganga 30 bija banyakira okushike kushemezwa bakangira ngo nkamare almost shahitano nibarundikira iyo ncurwa batakucyetegereza ruhanga yangirire mbabazi nyo narugayo amina konkori yabira ino mwana w'abantu barebe cyo bari yo baza kushemeza we yagwayo izo zikabaza ryembabaza zo kutangaza kuba amazire kunshemeza okwe tukasigaye miliyoni 4 n'imitwaro bekeri nkanshanju na bena mushanju like that nkamba atakuja nkamba nkanguma ndeba nyene records okutwabire tugira so kwe kuna amazire kurugayo mwene kano shangu hato burwire bagira ngo setting abusya obo hargo mu theater naryo mu theater kuna amazire kurugayo burwire bwatabuka konka namanya ngo nomusyo nangwa even kahika kugambara ruhanga ntu mukama nangwa kunagumayo mwene kunatora inkakaba ne ubuhuruzi bwarenga so natandika kushabaruhanga nagira nti nangwa mukama ko kunyikiriza nkafa mwene hate sharanje kargo mbindi byona kureka nkanisha baruhanga tompumuza mukama tompumuza then nani chini kamba ni shaba orumi ningumani ngambo orumi nkamba ni ngambara ruhanga nti nangwenda tezamu dere karugamu nangwenda tezamu ekarugamu mwenu obuhuruzi bwayongera nazo mwaka gwa 8 bwayongera nazo mwaka gwa 9 konkobwe ndukwetorora nabwo mbagayina ko rugisegenya kandi nabo mbebishaka kandi turukushohoza sente nyamwinji ababuruzo zaro ko tima ko baronzere nkanye kunkitwe tukaruronda mbwenu kutwashira mu mwaka gwa 9 obuhuruzi bwayongerera kimwe konkobwe butakayongerera kimwe munonga kikurenga mbwenu bukabweyongera nje nanguraza aboka nkayiho amasiko mbwenu nkanje nanguraza za pain killers nyo hati nibibaye bibiri byo kurya okushira munonga daikorofenaka sonyo okabe hagira kija nkakakuruza nawe rakakutandaka sonyo nkwe nabemera nganguma nimera kabiyabire byo kurya mwene kabiyabire byo kurya daikorofenaka nkamba ngi no munshaho nkamba nintamura yaho ho nimba na resere zindi so nagarakaye naza Bishop Stewart nashoma konka mbuhuruzi bwanje mbone kuzabeza abe 2010 nangwa cyaka hire ruhanga ya nyamba mwe ndukuza kugenda kurwara nagabwa nabuzi bwe myaka yanje 3 yona nagihereze ko kataka juiri nkankanze genda ndakamanyire ko nempishire ninga ntashire so hataho kuzabire 2010 mbwe no buhuruza bwaba yesi hataho natanga kugendana na hankoni nina mu mugongo abuko mu mugongo nkanta kigwimsya omuntu aho kururwa kimwe mbwene mbera yarenga hatwa amazire hagira bagira ngo mbwenu tukarga twazo wa Dr. Nankani Kampala ariho Dr. yitwagire mu mirwaro bagira ngo konka mwenu maybe tuze South Africa ingwa kwa South Africa maybe nuba kubasa kunchebera bakarebe biri kugenda mu misho ekiro kuganzi yabo abantu bona bakirora cyabara nangwa bakari Dr. Businge like that gynecologist so kutwa amazire mwene twatanika garukaguza bitwabe twine kuno twatwine products zitu ibyo twazuguza umushija yaguza mu cyaro twaguza yo rutoke mwene twatanika kurundana esente tutakize no jishwe ngo kurga twashwerana
tukatandika bwo kushohoza akurgobo ambwe nta kataro development yona from day one ambwe day one akwatukata kumangunza kuburuza mwen from umwaka nko mwaka gumwe biraho then umyaka eshatu hati twatandika umushara kagubanuguza ahantu stane yagutwara really stane yatwara imshara yitu zimwe zitwarwa abafumo then abamwe zo marwaro so bagira ngo ze South Africa mbene ibintu byona twaguza ngo turundane kutwamazire nahwera yo cyumwe abo South Africa bagira ngo no yitinga zinga yo kuzayo bakabagira ngo turundane ako bakana bateta ngo tubasa kuba twetaga nka miliyoni nkashatu obe nkabiri na mushanjo kwedeya nukwe dona nka Dr. Busingye yabena tugambira so kutabe turi mu kurundana omo mbwenu sente kunkasta kashire kandi tukore mbwenu hati sente nzarga nkahi mugaita byanjire twaguza protes twaguza bicangire mbwenu brother mukuru bagira ngo hariho wa Dr. Sari nubukoto ngwazo gwe doctor nabayine ba doctors ngwamwe bakuruga heru yihangeri ya Uganda ngwamwe bakuruga Kenya banangwa na South Africa ngo basakwana barugayo ninga konkamwe na ine ba doctors bakuruga heru experts ngwe nabwenshi atakubaniyo yaza mwene bagira nkatwe niyo twabanza mwene bija banyakira emotoka bakagirete nko promorokere double cabin oshwe nkanda kushitama nyinama kandi budacika kwabe hageraho buhuruza kwa kubwabe bwija no motoka tumukuntwaramo oburuzi bwa burwinji munongo so nyomera za diclofenac kaziriya rero hatangira ko nashitama nko natebekana mukaki so bantwara Kampala naza bukoto kunashira bukoto aho kabukutokoma kwa sente batarache birindidi ekirungi tubaranshazire na nkejeje koko banshazire kuriya bono bashemeza bakanshemeza na computer nangwa bakabatwire na ka CD yako Dr. Sari yajya mutaka kamworeka atakakizire atakwanika basa kumuteganisa so bachebera byona bakora bumwe no bucweka ihembe bwona kandi bagira ngo ninzara mwe no kubamazire aho nkamaraho nkesande nkibiri akwa Dr. Sari so kuba yabamazire kunshemeza ebironka mwe namara kurugayo ebironka bitano natandika kushanka yabamuje bambe results zitu shohora azanga bwampishire no kujwara abajwara za Bishop Stewart no kujwara abajwara nyonga bwandukuriya nangwa bambe ogwa yabire aka lecturer with by that time professor akijaba MP antera tumwana wanje wajwara humura mwinyonka jwara ndi yakitandi so hataho nyine bashemeza origire bukoto bakushemeza ngumayo bankamare sande nkibiri so bakora byone bene bakora bakumpe mbazi bakumpereza buri kimwe cyona mwenduga yeje nyine timfa kandi nabo bakwameza ngo noza ngo ninzara mwene kuba mazire hati bagira ngo mwene hati twakozere ebyo bakozere ngo mwene hati bakora bikiri iki kibaku baro amizgo beto mushija of course akaje tureba na namahuri nyowe bagiham ndene bakwata namahuragaho mushija nanka namizgo mushija mwene yo kuri yabukoto abatakuzara bakaza bari nyamwinji so batutebekana bagira ngo bagiyemo ndene batereza Dr. Sari kiro twaturyo mu kironke cya nkesande umusande yakabiri mbweno hati batutebekana bagira ngo baza kugatera n'amahuri na namizgo mushija nico kibakozire hati kubamazire bagira ngo mwentu betutahire deraga amahura go batomu umunanka no muri nyenenda ngo rero tubare Sundays ibiri rero tugaruke barebe kubwe byagira of course bakagira gagakora manyankandi yo mu banyanyazi kuri amkamara meza ashatu obwe ka Kampala ko muri byonezo za process zone ko ka process yo no wa Dr. Sari yo nkamara yesandi biri neshweka sezindi kandi kuri yo my brothers oko so kuba mazire kunteka gamahoro munye no muri nyenenda mwene ko bayeno bamvuga ko beno nasemya akikumobwo oruzaro yo mwaka gwe 10 yes hate mvuga ibayeno bamvuga nko kuwako bamwe no kwatanki ka kumurutanga soti ngo batakantero mukina deri udera amahuru kuri agakatera buko munankeji so bakandi bamvugaje mwene kandi inko mugore ndi kuriro umwanya nanyankani paranye namasiko nguninza kugerenda ayiko kandi Yesu bwo busasa buri yo kurwa bukaburu konka mwene manyango banshemeza ngwene ningire mbazi neza gukora nimpora konka bukababuru so tugenda kuba twire sandi ibiri ngarukayo
esandi ibiri musheija we mwana wanje kunashireyo nashanga hatine kirumu hatine kirumu amahoro nangobwe dokita kuyabiraza kubura mukaza uyabakwataho akakubuza ati mfite mu amahoro angaye abamwe bakabagira ngo ntwenda mukaga ondije ati nyonteka mwana ondije ati nta mushanju akugira ngo umwe nunkasha tukugarafe erindi ryimbuka aderista gereri yakora ko kanyowe kuyamburuze ngagira nti nyendaba nsitamwe amahoro abiri ahabo kuba na my husband no murongo aza ndikuza kushwerwa mu even ngangira ntaranga wanje ndimwe n'umushije wanje bwari umurongo ngo ni kato de no murongo we ndijo mushaka humura ntaniza kuzara barongo manya nyondo kugena ngari ne ngufukusi ninza kuzara isi kikunzibira kuzara neje so nyo kuyamburuza ranja anti nyoteka mwabiri kandi ndengwe ji process okumpurana bagamba kandi ubota kajirebiri kandi mbenta kajirebiri gwende bacaba special angira ngo neje hati nirte tamatsuko gabo amasiko gona gishura hati namjana fita mwabiri yanta mwabiri mushawe kunashireyo mvuga kuna kugambira bakana bamvugira mu mwanya ngo amahuru gataterebuka gakara umurinye nenda kunashirena ndamusitingira umunyo bakabagumana bagira ngo ngo muteka aha rero twafana amahuru umuntu we twafana amahuru ngazitebekane twafana amahuri twagarukire bagiye kucebera amahuru gutine cyabikira tugafatwa cyengera aho duhaye kwenda ngo butsimbira kati oweshemwe Juliet abakuba bakaho aha radio twatayisa oweshemwe Juliet mwine kandi kurwumburiso bwakacika ari natagambire byo kutangaza twahikamyaka 10 ninyenda kwamiza ngo akirindije imyaka naje kuba najigambire kaberiye ngahi mbwenu katabanze tukoreho uburango bwabakama beito mudacika inazonka ntabantagaraga arindaho ejiri simite kigwandetera apana tinkwe abeshemwe mukamasimwe otwire nohurira guri gito bwa Revival Radio cyendanisha tukatonyeze 2 FM aha murundogu bakuletere kirigito izina ryanjye Reverend Canon Edson Abasa umuhandiki w'ubureberezi bwa nkore hawe mbabaza ruhanga twenda kweta bahurikiza mwena aho muri kandi ntumanyanga muri yo binje munonga baturene bahurikiza Revival Radio ahabo kubeye byekoze Rw'Amagara ganyu tube tumukiri gitwecho turi kusima ruhanga turi kushemererwa turi kujaguza turi kutera umungaro ahabo bujurizi na nebukuru Revival Radio ekoze Rw'Amagara gabantu binje abahihi nabahare ebyo nebiro bitano ukwezi kwa 11 omwaka gwa mukama wetu ogwe2023 izoba ryona aharaka cheka stadium omurimbarara mwije mwena twatanze hamwe tujaga batwina bishop we kanisa ya Uganda arukuburra tuzako batwine bishop turyasingura wa East Rwenzori tuzako batwine partners bitu aba Words of Hope Reverend Canon Titus Baraka na timu yone ya Words of Hope bakwatanise nitwe nangwa na president wa Words of Hope ahabwensi yona baza kuba barya mwije twatanise tushabero hanga tumweshengereze turenjiri ejire yahindura amagara gitu kandi hona nabwe simero hanga ahabwe cyo Revival Radio ekozire umagara gabantu be abo yayihangira abeshemwe mukamasimwe otwire nohurira guri gito bwa Revival Radio cyendanisha tukatonyeze 2 FM aha murundogu bakuletere kirigito. My name is Herbert Mugumia and I'm the chairman of the working committee of Revival Radio. On 5th November 2023 we will be having Digital, which is the big event that will happen at Kacheka Stadium. But thereafter, we are going to have a dinner in which we will be having great speakers, including those partners that helped us to start the Radio Words of Hope, our bishops, and other speakers that have been invited. Please join us. Each member is required to pay 40,000 to be part of the dinner that will take place at the bishop's residence here at Ruharo Cathedral. You are most welcome. abeshemwe mukamasimwe
otwire nohurira buri gito bwa Revival Radio cyenda nesha tukatonyeze ibiri FM aha mu Rundogu bakuretere kirigito. Izina ryanjye Reverend Canon Edson Abasa umuhandiki w'ubureberezi bwa Nkore hawe mbabaza Ruhanga twenda kweta abahurikiza mwena aho muri kandi ntumanyanga muri yo binje munonga baturene bahurikiza Revival Radio ahabo kubeye byekoze Rw'Amagara ganyu tube tumukiri gitwecho turi kusima Ruhanga turi kushemererwa turi kujaguza turi kutera umungaro ahabo bujurizi na nebukuru Revival Radio ekoze Rw'Amagara gabantu binje abahihi n'abahare ebyo nebiro bitano okwezi ku 11 omwaka gwa mukama wetu ogwe2023 izoba ryona aharakakeka stadium omurimbarara mwije mwena twatanze hamwe tujaga batwina bishop w'ekanisa ya Uganda arukuburra tuzaga batwine bishop turyasingura wa East Rwenzori tuzaga batwine partners bitu aba Words of Hope Reverend Canon Titus Baraka na timu yone ya Words of Hope bakwatanise nitwe nangwa na president wa Words of Hope ahabwensi yona baza kuba barya mwije tukwatanise tushabero hanga tumweshengereze turengiri egire ki yahindura amagara gaitu kandi hona nabwe simero hanga ahabwe cyo Revival Radio ekozire umagara gabantu be abo yayihanjire. Of God, I love your voice. You will live. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. atonyeze ibiri amagara umwijwi twoko okay yes echeshongoro cyatsi kiza kimwe hadakika mshanjuzo nkeza haringara shayishatu zo mu mabziguri zoba twatayisa owishe mu Juliet hariya hatumwine kandi kurga omburiso bwa kacika abakuba batandukane itwe ni mpamya nabo mwe batakwenda mutuzomburango abo kuba twahika hahatagata obushemwe yayahiko myaka 10 orzaro takarebire tine hatakashire almost Uganda yona yaje torere abajungu abashaho abekijungu nabekira gujubona yabatayayire rzaro yabura iyahikankahi twahirira abashaho abakugu okurwo mu rubukoto Kampala bayijunsa ganda magezi agatfisho bagira ngo bwena hati obwo buryo bwayangire katsite hobu to making sure ngo yagirenda yatwara awishe mu Juliet yatijya ngo akashaba ngo bamutere mwabi rugonga mbwenu abokuba mbwenu obwesije bukaba bwabeire bwinji namanya ngo hati mbwenu habeho ki mazumarzaro neza kubaho tutandikira wishe mu Juliet amina yes
hati kubatire munyine amahoro abiri ko kutwagamba kubangambire ngo ngarukayo hawa esandi ibiri ndiho muri gako kateguro go kugira ngo bankwata nka baby tinyina hinkuzana bankwata je ngo amahoro gatatka gakargo muri nyenenda gakarugamo so kutwagarikireyo kubankebire twashanga amahoro gafire mwenjyane gagafire twashanga gafire gatakora umwana atarumu mweno mwiruma gwatimba twatandika buse sente zikabazira nyamwingi ahabwo kuba ejo process bakatuyoho miliyoni 12 n'ishweka kandi otiroho na bire binde byayo bakora umuringo gone uko bashemize ubwe bakushemeza bibiye mu maone kushemeza ibi byakabi yabo kubate baranshazire musyo tweshanga miliyoni 23 n'imtwaro kanshanje na hamwe miliyoni 24 tumwakirana nabaza South Africa twakirana nabaza South Africa so twargira mwaho ruyari twargira mwaho imbera yatabuka nankana kunuye ibintu biguziwe amabanja siyo twarugayo mbene kunamazire kurugayo hati nagira umushije nkakirunyo mushije kabana nankansoringa mbene nyona kandi nango nyonkehwera kimwe amasiko akaremeraho bana wakaremeraho nangwa agumanangarira mwamani ati bishatiwe abako bahashiyabena mwene mirune minja akashira kubana ije kundumba ako akabana mango ene time nimba sanka kwita andi ndiri kandi ngombe kwita nkanta kwitira kubura umwana konko buhuruzi obsas bukaba bwinje bwarenga embazi nyenda kugambira mwana wanje nyuma aha mugongo no manyo mwana kubarwire obako abamana kafutego mu mutwarwire arwire bwuna no bimanya hato mugongo nkwe nabenisha nkandi nkarwire bwuna nko bagizire ngo embaze kandenga ekaba mingi cyarenga so mugongo gona kagure nko umuntu arwire bwuna omunda haha homwe no hakata kine mageze mwene ndekaro ebishaka ebijuma nane bikatu nabyona so kandi ubuvuzi bwa yongera mwe narenda kine ansa so nkanzo mukishenge nkinga shaba no makushaba hanga ukazanko mukisibo okushaba ngo humure rero ngaka mwe natunone no shaba turahanga nyamba utabana banje utati mwe ruhanga kansi birabana banje kugira ngo bashomeje hati nyonkani nsibira kugira ngo ruhanga mwe nanyu homunsi konkari yacyangire nashaba ruhanga mukamatonyo homunsi wo mukamatonyo homunsi byarema obsasi bwarenga mwe ni hato mshija wanje akagumana aje kumchekinga ariko mangu nazako aninza kwita nango one time mukagena rono bujuma bwinji bwa diclofenac ndubundu bwonyene bukanyita amera overdose akumu kubanza nkani mira kamwe konkamwe n'ubuhuruzi kubwemera n'uburenga hati nkankwata nyoku nabe mporo buhuruzi bwenda kutandika hati nyontandika mira bibiri nchura hawe saha nkibiri bwaza kutandika ngaruka mira bundi mwene kuna herize nkakwata ubujuma 20 rahanga wanje bona nabimara umurundo gumwe njira to bundi nkasa kayaba kubi rero mwe mbera kimwe kubi akwa nkarunda hindaze nkareba nashoberwa nteduka hindaze mu nkazagura icyo kwitsa nareba no shatu bakuza kukimpa najyante mwe negida ikorofenaka kambe niyo nakoyesa nkabyayanga ubuhuruzo bwarenga no nkanagira tumwe ntate ebyo kurondora zaro bebyo naheza akwa kunarebera kiriya cyayanga akwa nco nabeninde ngo at least otecha hata nakira ngo maswa gunabenyine konko buhuruzo bwarengana mbwe nuko naherzecho hati nagira nti kandi yenywe mpereze mukama konko bumpereza mukama ngira ntampumuze ako bushasa bwarenga mbwe ni gwabe myaka 10 gumumanya wataho mu 10 gumwe mwaka 10 gumwe oruzaro ruvuzire obuhuruzi n'ubwingi nazo mu 12 mwene sente zikakunkumuka for nothing indeed kandi ruhanga yashitamo mu kitebe we yatwesiza takata kugamba yatwesiza ningira kagira tukwarokokere babara kumanya ngo ninye mbene kankureke mbene wagira umukwirikanga no kwata kwa umshaka wakwasa kwasa we yashitama yahunama so gwabi 11 ubuvuzi bwinji kandi ntine ruzaro yabi 12 ubuvuzi bwinji nti mwenye ona janta kandi yenywe kungana byo kumye bwabitacyuruha n'ibintu twabiguruze nese twakizine mbwenu twataho mu 13 rahanga wanje twataho mu 14 ruzoro mwe twahereza kimwe twaheza omushisha kabagumana kansoringa obuhuruzi hati kandi nyina masiko nkira babana bamugambira bishivugo mukazi hati wogo atakuvara tobona yo ndijo kandi ningira kwabo mugambire echo hati mukani muteko kutana
mbwene umushisha wanje nabwe nari nabo kwa namugambira njari yo purikirize basima ninkusima omisho gabantu abaturikirize no mu studio umushisha yankansoringa haro yangira twagire kugitwa tukurahira tukagira ngo turaba turahamwe mu busasa no mu birungi no hati nyonka kugira ngo kuturuburo ruzaro haraye turazi tutane umushisha yaguma nampamya yaguma nankansoringa hariho na no mukaza yamugambira twonka toronda yo mukazi ati ngo akamugira ati ukora makagawe nyondi wo makaganje so mwe nazo muri yecho so mwaka gwaba ogwe 2014 yes twazo mu 2015 nanga one time kutwashira mu 2015 nanye nije namugira tkonka ntutojoka bwe na mukazi ntuka mushwera mazima ngachimugambira ntabo kubadi ntuka mushwera ntumwenana ata onho yababa nangambira kutwagire kugitwa tukatensa ngo kuturu oruzaro kurupora ashwero ndijo mbwe nahumura ndonde dangerous substitute nyine yes so mwene bambe no mwene wabari kunkunda umushisha wanje akwanjira akankunda mariri yaremeraho mwene kutwashizo mu mwaka 2015 nyine twazo mu 2016 nyondi yar dekorfene kazanje nyonzo naberi inkozesa nibyo byo kurya mwenta yishatu obo habaho hakiri nta yibiri okuje nakwatwa hakantu ntayo mwene kugwabira mwaka 2016 nkata kine nshonga nensi akoensi nyonka najimanyire naturuze mbona mu 2016 amatsiko gahwire nabo kuba uruzaro kurwabuzire kunarebere kire cyo wasari kiri chayanga hata nahumura mbona amatsiko gakava minjo mkintu ejo yo narwara mukama mbona mu 2016 ningira ruhanga kagira ati mwene waheza njakagira tuwamara Shabo kubanyonka namazire agarebo tachine shonga neze akwa nkanta kigira ngo umuntu wena yabangira ngo nzombi shaka bishimwana gwa ebyo nkanta kine songa nyo kunagire bukoto shaka ga wagize experience eri kumara emyaka 10 kunagire bukoto kuyahwiri 10 nkakomaho kumwebishaka kana komaho garko umba agire tibye na tibya ba doctors sunyo natuza naterera 7 years mweno 2016 mukama yatandika tyo 2016 na nija mufukose nkanta kukimanya abo kuba mwene kugira ngo aka wamanyiriri kana amanyirire mbera zanje akwa hari unabenzo mu mico y'abacyara kandi umwe maranka meze nkashatu ninga nkatano ntakuza mwene yo mangu ni cyecho taronshoka mwene yo hati enda yijezamo mpora 2016 mpora 2016 mwene kuyagire mufukose hatakuza mu mico manya mwene kunabazire kubura kuzoma micwe nyofu kose namangu nikiri cyanje namangu nikiri cyose akwa hari umubeni mare myeze etano takuzamo so nyona tuza konka haza mwene kutanaka mwene haza myona mangu ne akakahuje kanje akunturamo nize ndwara zawo zaburisho zaburisho mwene mukwezi kunakiza meza atano konka mwene ubusinge bwaborera kimwe mwene kandi umunda kugira ngo hakahagire mwaka huje mwene binabe mpurira mangu kare akahuje kanje n'ubusasa bwawe n'ubusasa bwanje mwene kuyashira meza etano Kongana urabyayanga mwinja ntikanzo wa doctor. Nako chikashita kwetaga ngunze kuchebeza. Konga mwinja ntikanzo wa doctor ndebe ikikunshasha kandi kirumu niki abo kwa kani probusinge bwabora. Kunashikireyo omwirwaro doctor yagira ati atoyinenda. Ati doctor yanyiragoye atoyinenda. Muri kwenze tinyinenda ganga nzire nyenka amushanga ndamwine yangira toyinenda tuwabishoborekero n'ibinenda hati yoka guma ni mureba kweza toyinenda nyonka sheka instead nkatera nsheko nashekera kimwe hati naguma mutira misho hatachi hati Juliet of course akayi n'ekipapura nkamwe abwo nka irwaro nabenza kuzamu kandi bangu natwara ziriya papers zenyuma byona kumana bana barokubatura bandeba mwena kana arebizina nawe yacebire nabagambire hati nshekera kimwe gwayize ngunyinenda mwene konka kuna mazire kusheka mwena mizi gataratambo mu misho ganje ndukusheka konka mwena mizi gataratambo hati mwene doctor ngira atkenshi Juliet atkenenje atkawara atkori no shekate mwene sheka mugira ntati kankugambire ntinyunga bururu zarumanya emyaka 16 nti papers zenye mashane zimwe tuwazireba emyaka 16 tumwe nashaheje wangira ngo nyonye nenda kunshungisa hati nyonje ndeba ngo urwo mukindi rino ncenika atangira taza to inenda mwene kuyakingambire nyoti ndagenda kumfomu nonga akwa nkarenge ibyo byenda byo bwabyanduhize mbwena mpereza ho abo kwaro ndijo wabe yakingambire twine myaka 5 yajya to inenda ubwo nije naza guranza na za maternity ombwire buke so kuna mazire
nyona rugayo yangira twaraho saa ndibiri atogaruke atugaruke tubwe no mbazo gundu turebe ko turanange mwe nyo kunashwire bwiro bwe hakara busuma nteribanya tikira kutura nawe mutera mutira tunumanya ntogo nawe yatukurasa doktori ntuno mangu yagira ngunyenenda atwati ndiyagira ngunyenenda ntoga mwe yona mangu mkamasasire nkwe nabene mbegamba tina mangu nakahuje kabo kaba doctors nkwe nayo kigambire tukabije banzorebe ati mweshi yagamba kintu yagira ngo sandi biri kuziraho ngaruke yo bampe mbaze ndisho sandi biri kunagarikire yo yahagarika yankebera abantu muskani yagira ngo nyenenda mwene ya hamsirza yagarika yagira ngo nyenenda konka mbana nanye after 2 weeks buriya mwene ko yaze ngo nyenenda hati kandi ndeba nangwana nenta naki ndeba nayo ne yongera kwanga mayimangu maybe no mushwija enta naki konka nangobwe enta naki zikakoma nkamezi nkanomo yakutanaka mbwene hati nishabarahanga njira ndimwe ka hati mukamechi hati deka kibecho konka nti no mbantu kubamanyisa ngo nyenenda nyewe nibanya twaba tubanito twaguma ntugamba kutuyinenda kubana bagamuntu njanteshendeji mwamizi ndimwe tubarishe kubugamba kwani basakuza kuzara no sakushangara mwamizi myaka 10 mwene ganta kine basokona yongere ane byambo beyongere ngo hata kabara oruzaro mwene kweza kuzara yazara mizi ngo yapange bishoba mwene cyo kucyabire kityo nazo mukwezi kwa mukaga nyine nejonda naza mwene nangwa nanye nareba ngo konka niyo mwene hati natina kujwara za maternity abakwa namanta abantu basakumbuza bategereze kuje no misho kankanye nakatete konka bukaba burinka buhango konka butari za maternity mwene nangwa ninyishika ngo hari umuramukazi wanje twaturi mu cyaro wa tata yino mukoro gwa beguriyo mwene jandeba angira twonka Juliet atare kina nyenda kubuza mwe kunabende wandeba mnonga ati mboro businja kwanga matakwena ngumanyuki hati yagira akwetegereza agira yanchika haza no munasi konko bakija babirugam yazo mbindi yahumura atwonka Juliet ninde winenda ntinga ntino bihanze mazimati njine ntito kumangwenda nye yanje ka Juliet ntaba mbazi naki mwe nayo buzabuza ukwe narugaye mwe kuyashiza mezi munana mwendo ishwe haka haro na ruyo rumiro nabemba ningamba ntinjirenda ntanangwa tirsinjirende rugem abo kuba nkangira ntona shika inashurwe mu ntona shi kana nito bako bashomero ho manya nabwe ntbatwine kizubu nabana bakugamba aba bashomero manya zanyinenda tuzurumu bakazihama zanyinenda manya bakarye za family planning ebyo mwe no hatebyo njira ntanangwa tinjirende karugam mwene ranga kajya tumura atenda noza kugira mbwe hati endezam guzashikiza mezi nangwe keta kashikirege nayo konkaga kandi yo mezi mwene mwenda konka nyebiro narebe babeni tutekateka ngo nibyo bayini bangamira ba doctors tibyababyo so amezi mwenda kunahereze kuna nazara mbweno ranga babaza nazara kandi nazaraje ombukikuru bwanje etubanshemeza nazara mwene kunazire oboko inemyaka engaye eyo bukuru ate yo bukuru nka abako keri 10 12 wawa okashwerwa ine 20 ni manise myaka na 8 so plus 17 years tagitezo rahanga wa umbukikuru hati abayeru mumpurikirize abo kwimangu hari abarubuzuro zaro abareno bafa konko gumisiriza ningo kushaba nchibanchirira ruhanga myaka 45 hati nzara kuna mazire kuzara konka kana nako kakakatyo karakache nzara umwana w'umwojo twa umurachikiye mwejo tukatwa mwesere Isaac umwana twamwita Isaac twamwesere Isaac okushemerwa kwabe kwabaho mwene twashemerwa kimwe mushija hatakatandika kushemuka second zinkama 10 Isaac yafa Isaac yafa kuyamazire kufa omwirima gwatimba shaha omwihangwe baguba kweta ngo ndakine satunu abo kubanka zara shaha nk'itano nedakika ubizikaziri nkana mwene kari yihangu akasheshe omwirima gwatimba teka amazire myaka 15 mu buzuro zaro hatwahirwa wazara myaka 4 kuwamara kuzara hato mwana yafa nubwo busasa bwo borabire mweje myaka yona so
kwamaze kufa mwe n'ubwona kabo mwiruma hati mwe n'ubwo mwe yabatora katora nko kundi jatora kuriya gwabera kimwe mwiruma ndindi so twazo muri ejo nanka twarugayo nangwa bitu twinohe kigombe baba mwe family ni impango bija nisha narugayo bantwara hari yo mukakonka kanta kiri nyowe twabesanu ibanya haza no mushija muringwa kari muhango mwe numbwire buke yahuruka mwe yakondoka twafa twakengera nyaki 17 hati konka kwahwire nke sande nangwa kwahwire nke sande neshwe musande ya kabiri tatobwe bakaba kiroho bija ngo bampumurize bija kwanje wanje na Andrews bija kwanje aho group bakana bahika nkigana kuja kumpumuriza tata nkanta karebaga bashijana barra tata yatere kiborogo tata yara mwenyowe nkana ruzire naturuze muyunganda chine nsonga neza wabora bire muri mwana hati nyo kunezera jatskoka mwana bwa ranga bare ntabo kuba tinka kugira ngo endergam tumwe hato mpiro mwana orumi nurubi namwe nabaheru nanye nangumba manyisa ngo rumi abako ranga ko kuba no gamba nabahuriri ekigambo cyo rumi ecyo rukushoza ranga nabacuriri ndebijo shumuruzo ya rwa katano kane gamba harumi ngo rumi nakantu kace konka kaba kace konka ka controlling amwe body yona ikintu cyangu so nyoko hawire nke sande nahoro mutuma nagarika nayetisa nagira ntkonka rango nsasire abako nkamba ni kushaba ndukweso rumi rwanye ndikugira ngo ruhanga kunkugirenda ekarugam nangwe karugam tumwe nuranga kagira nkanko mwana umurebe dera gende najya tumwe ruhango nsasire mbwene haza abantu bakuka ya nyonka ntakare bagatata na rumshije kurra tata yara tumwana wanje niko byakabire ngangu mamutira mission imureba naba bantu abizire nabo nanka nabinja barakampara my brothers tata na mamba bamukoma mbwene yabankembaga ngubizire kumpumuriza bamwe bakararo mukaba marebero bibiri ngangu mbatire nta mission rero barra manyechi wabe urabirimo barra mbwene kwahwire bero nkabiro bona batanga kusomboka bagenda nayisigarana n'umushije mwene twazara yini konga mbwene obwo hata nanyweza umurumukama nanywereza kimwe nahagira ngo uranga mbweshataka kajagaro mbweshataka kajagaro kabaho ekiro kumayisa ngo urango biro tashitamire nkirebe ko boyine cyo ryo nokora hati kwahwiro bwire buke nagumza munisha banazo mukusiba nashaba oriya twachereze cya Isaac kwahwira hameza 3 nagirende ndijo kumwabira 3 rumwe abira 3 nagirende ndijo kunagizirende ndijo eje mbwe niyo nkagisherekera kimwe mwe kompolitere nyowe nibanya twaba nabana butwe twino munju nangwa twantura munabana binja bishyabo bakaba ushangitwe kayitore mwe abantu 8 mushanju tine no mwe nakimanya niyo nibanya twakibika kandi ejo kuyizire ejo narakana kujimanya abugira ngo mbe nagizira heriya embwe hata nazo mkintu koka kunabe maniza nakanyeshero ko kungwa abana batandeba batakumanya nankejine ha za maternity tinda jwiri nkanguma ninjoro tunturere njwari bishweta mbwe no shangu nyenembeho kugira ngo anabana batancenga so nazo muri yecho enda yakura yaba meza mukaga mushanju no byakabana mawe kani imagine nyoko akuzara amawuti ndamugambira mwana kikaba kiri cyanje nibanya twembere so gashira meza nangwa kijashana we yazanka kurenda kuraka kurugama abukanka muzara takashikire so ranga tugire imbabazi bagenda twazo Dr. Witutabe tumanyine nawe mu cyama kitu ranga yatwereza umwana w'umushi amina ranga yatwereza umwana w'umushi twamweta mutwire patience mwene nyorka ngakandi ruhanga wanje hato mwishogwe aine myaka 5 neshweka wonderful umwaka 5 neshweka ari municipal in fact ari ya municipal yiweje myaka yo kureba ngo mukikurogu aino mwana we myaka 5 neshweka umwana twamweta mutwire patience hata ari municipal mutop tendereza Yesu uri mwana gwandiga Yesu musayi gunazi ziza twebaza Yesu murokozi ebiye sakora nibirunje n'abango hati aiza abitwa mwana twamweta mutwire patience kunkureba patience mwana we hati nyonde babasigaza nkamanana ndeba nabishinki 10 ahabwo kuba mbone mirako mwene no kumarwa mirako kandi mirako erengeserize aha mwene we patience akwandi kuza kunzara wa kerye myaka 18
ako kutamubwira yagenda mwene kuza kumuta hansi ni 18 ako ngo Isaac ni ruhanga katandikira imyaka 15 ako Patience nkamuzara nebiro 23 byo kwa kashatu 2018 yes mbona binshi kwa kureba Patience hati bagira ngo mushiki wa muhingire abo akabaye ni 18 so ruhanga yanje ratu mbabazi ruhanga yampereza Patience mu muringo guriyo go mutano kuri yahinda bire amyaka yawo 80 mbwene ubwe keriya na mukaga yes Patience haza ruhanga mushije wanje akajya atimbanye n'umwana rukwera mwene ruhanga yatwereza ko kishika rukwera mwene nasime mbabazi ruhanga abarya heru aba baruri nko mbyanje mu manyengo ruhanga tacera kandi tacererwa aho naho nakimanyire ngo takucera kandi takucererwa nkabaza no sakushanga kandi azana kubikora kare konkanyo nabanza kuzombishaka abanza kwetorora konka ruhanga yije yakikora mbwene hati inyino mwana we nka Bible kwera kugamba Bible haraye kugamba mukushurura eshura ya katano ngurebo gwa rya hakitebe nagira ngubyona nimpindura busya ubyona nimpindura busya mwana w'amanyarwanda kampindura busya yampindura musya kunagiye kurura mazere ku ruguvenyine Patience bakabanyeta mama Patience ngumanyira to bene nyeshi tirinya bagamba shi mwana shangutinye konka hati nkijana nakimanyira naba mama Patience hati nibihinduka busya bana hindurwa busya abakwa kandi mu ngumba ruhanga yampindura busya narwo mu izine riri ubwumba umwana wa ruhanga ejo myaka yona naba mama wo mundisho wa Patience mbwene cyo kutangaza cyakora abarya heru nimbagambira ngo ruhanga takushera kandi takushererwa mbwene kunehereze kurebe ecyo agira kandi ruhanga naburiye kandi amarire ngo ninja kugamba ho izina ryawe konka hati mbwene kandi hato mpire cyo kutangaza wampereza mbwene cyarengana ntirinja kugamba izina ryawe ntobutosha bwona ahiba kunyeta niza kurujura nambwe hati mbere ninduga rwenzori Eastern rwenzori nayo ngire nabwe twatwagireye nyuma umwaka guhwire kubanyesire ngunzeyo kuba twesire nabagenda mwako nyo inkura ibagamba so rongazi nabani impuranye na mani nyo hagenda nyo mwene kutwagire kuna nangwa abantora nangumburire mwene no mu kuburira hati no wana wo kuburira mwene in fact mukoze regegara kunyeta ako anore umuntu numuhereza time erukumara konka hari ko banoza kuburira mwene hari gukora ka samare mwene ka samare ko bakahurire kace abajya ngunsagarka kweta tuja kweta jombwijire ombwijire mwene one time haruna babaye banyesere hazangabwa ndya kushoma ruhanga kanjire mbabazi ruhanga nangwa nashoma na post graduate mwana we nyine post graduate in public administration and management kifa kweta ngo PAM UMI haza ko bene banyetana agabwa ndibize tukuza kora exam mwene abagira ntumureke mbanze nje mpeze mwene hati kuna herze nakina tunomanya reka ndutandike hato rwo kuburira njiri urwo gamba hamwishogu ahabwo kuba tuwitu wabutosha genzarwe hitwa yabutosha ubwo no mutano ari special so mbwen hati kubanyesire nagira ndambwen hati nambwen nyizere y'umwazyo nagira ngo kandi abo bampiro ka chance akwa kumshire bankora team leader mimbanye na ngungambere kintu yona bro wabe nongambere twonkanoza kubaho wakanoza kubaho nyunga imawuni nti kubaho akwa hinkura ibagamba ngunze kugira kinagamba ahabujurizi aho ninte ko kwiruka abo karuhanga nkamaraganisa nagira ngo ninyisha kuchikora nambwe naraga ko kubire nahura nyonga hati bankora ngo muhereza bamanga bro frado bamanga of course ni bukibanchirije mitende rero ngamba izina rya Yesu nibyo mukama witwa Asimwe Yesu sharahanga nakora ibyo kutangaza abantu mwe bwene kwa kuba watandukane itwe woshe mwe Juliet no kutangaza arahanga ibyamukoreye omukazi ogwa karabomba sasu bwinji munonga emyaka 15 bwanyuma y'imyaka 15 yazara umwana yafu mbweni yagira matsiko mbwenu sharahanga nakora ibyo kutangaza abantu mwe ko yabari yaho mbasasi barayomba rundi guro butembero rubuziri ranga yabashumbusha muntu we yagirinda ati yargamu agirinda ati amteganisa nko kuyabe nateganisa ububundo busaso buyabayine omukugishereka kwe no mwamwe bambe ranga yabagirira imbabazi yahereza umwana amuteri Patience two yes wajangwa ariyo form 5 hata ariyo mchaka ariyo mtop can you imagine ariyo mtop after 18 years ariyo mtop class mbeno noreba school abantu na nimpura no huranizina amuteri Patience
arahanga kabashumbusha yabihereza umwana ogo bamwita amazina marungi munonga garmu okwikiriza kwa rahanga kumbahereza kana no gumusiriza kandi ndware kagenda nendware kagenda kagendera kimwe wow tinkumanya kina bendwire na hati tinkukimanya kandi kagendera kimwe amina oburuzi tinkubwire hato noreba ngo Yesu mbwenu abiyana agamba muri jumba fumu muri jumba koraguzo ko tukuyamba abone batwara sente zanyu zabusha nibenda kubiba nibenda kubamaraho nibenda ngwe byanyu byona buho bitrekere mugari cyaruzuro konka oyinombazi oyinobushoboruzo numwe wenka ogo owahiguru akagaraka mujuriye to numwami we umwami wa wajamba mwetoha tumwine Joseph mbweno weshe mutumwine aho resebo tukusima ahabo kuba obiri icyo kureberaho onambwenu abarukumanye bakutimire yabari gumisarizo mukazi wawe yabari kumwehanganda abo kuba umushejogu no kutangaza nawe abandi ombwiro obu to mwete babirohona abantu benji wote bwarahanga kutakubaza mbwenu ntukusimiraho rahanga abo kurengoka gumisarizo mukazi wawe watunde byawo byona wamwehangandra umukushekerwa umusatsi bwinji omunaku nyingi wagumanaho kandi ranga yabashumbusha yabahereza umwana wanyu kandi basimiraho rahanga ogumisarizana mukamanya umukazi omushuhere burukwera omburungi nombubi omboro nombugeiga mbweno rahanga nayibari kandi ntushaba umwana wanyu okumurinda obujurizo obuno bukuru munonga bantu mwabari yahera bakaza bariyo kandi weshe mujuriye benji nabamwe tubakatungerera zaro omwe yayehuira amatsiko na Juliet nakugira ngo imyaka ni 17 yaherze ende takagiremo mwe nishiwo nogira ngo waheze imyaka 2-3 n'etano ahabwenci no yehwa amatsiko mbirobo ahabwenci no teka byo kweyita ahabwenci no teka kugira ngo ubundi arho wakurugire manya bamwe hatana bazomba bafumu ajya batakunyendeza batakwenda ngunzari nebindi mwese gerahanga mwe kwatse kandi wotakajundwe bano wowe ikiriza abo kuba ayino bushoborozi messages ziryaha mukamatsigirira imbabazi nziza ku making sure ngo twazishoma konka nanyenda ngo utsteyo ekishongoreki umudacika ibiruzonka ntiza kubantagaruka kandi nshoma messages ntwakira amasumu ahabo kuba abantu abana botwine kuba balancing Revival Radio 93.2 FM Amagara mu bwijwire Nyesima hakubatatitwe akatureke byukukunda kwe obuyakiro mu kitabo cye ekiri kweranguye sankunda nimusima habokukunda eshankunda nimusima habokukunda hasandyo musisi kumpabantina mugwisa kubi ebyo kukunda tibimurusya ekinkwata kumugarukaho nipo kwishuka nguye sankunda nimusima habokukunda eshankunda nimusima habokukunda asandyo musisi Revival Radio 93.2 FM Amagara mu bwijwire Undihika oweito mwiguru Ndibuze chiyankundire Hasanka kumani nyeshongora Ebyo kukunda kwe kutangaza Nimusima habo kukunda Eshankunda
musharaba ecyo nicyo kiri kumpamiza tabanganise kwari kunkunda nimusima habo kunkunda eshankunda nimusima habo kunkunda azanyo musisi Revival Radio channel tukatonyeza ibiri amagara ombwijwiri ekirunjecho kandi cyatikiza kimwe ahadakika 39 dere shaheza nazo nzigenda zitamwa kandi kandu ona no kwirkanga cyoko ebintu kanwe byatagata mebare mnonga abekwatira cyoma Crispus Omudura yebare mnonga nagira ati nyowe ndhwaha mbeneje patience are kabingo hati kabingo ku omuri sinjiro yebare mnonga kuturikiza yaja tobujuruzo bwangu ataho mnonga ondamchizi owishemwe murokore Jackson nomcharawe Jova Chahwire aho mukisenyi na family yona ntabakunda mnonga kandi mwebare kubayo owishemwe Captain Tisasara aho mukisenyi bariho kandi bakunda Revival Radio arho omuntogo ni mureba bamweta tukamwesiga Arthur mwarimu mwarimu niki owishemwe Juliet nomushomesa omuchiswahili yes mbwenu nashomesa ntare yebari mnonga ishomero nyamurungi nagira tobujuruzi bwaba burungi mnonga nagira ati nimbuyikiriza mukandi nisima mnonga nagira tukatwongere gumisiriza no kujunwa ji kandi okujunwa nakumanya kana kwetegereza amaranga byabase kuba namukorane kaye mutabarike bitu bantu mwe owishemwe Arthur nomchara wawe kandi omuhereza mugenzi wetu munonga ntukorana waha Anet tukamwesiga kengoro mwene bambe munywano wanje Rusi baby Rusi hato butetsi bwaza kucendera bagarikira ranga yabihereza umwana w'umwojo ntubasima mnonga kabahereza umujigejo gumwishike Rusi kandi hatabahereza umwana w'umwojo mukamasimwe mnonga mutabariki Rzaro niyejo kandi ntibendeze birungi byonka ranga banindira abana banyabo utaramkiza abantu bantari Edmastogu ngaribo musheja nomusheja wamani musheja rukuremera hwe kinti yacwa munaba yacwa tibendeze birungi byonka abantu bantare rusikirabo kurw'umurembo rwambara nagira ati mukamasimwe bujuruzi namburire kwikiriza Elvin okurgare Elvin electronics umurembo rwambara kandi oguno mumbacira umukiri gito cha Revival Radio akatereze kirabo chamana munonga TV mpango eriyaha ntuje kubantijiga bibiro bitano nambwene kutukubantu bagambira ngo abantu mugure coupons itwe ebya Revival Radio ebyero kuranga tubuwani ebirabo birohaha pichi yashireho TV eroho temwe by the way radio ziriyaha CCTV cameras ziriyaha ebindi niki engineer bright amasomo gariyaha mwene ngambe kindi kiki ebirabo nibingi bantu mwe ikikuru mugure coupons kandi otagure mwe yonka uko magura nyingi naho rukoma ku kwetaba umugisha gwo kwangura ebirabo bibirukuje kubambigabwa ahizoba eriye biro bitano mu kirigito cya Revival Radio hariho hatwijikira Isaac oguyaga bwa atandikire karo mu yihangwe nanzi ndya message ati ntegereze program ejo we nakwikiriza Elvin aba nabantu abari kuremera nabandi noreba program nibambaje kuraterana benda kumanya nabakubuza kare asandeje numuza kutaya isoha mwe noreba ngo abantu program ne yabo kandi tutiyitu nk'abantu abari kujihosting program ne yabahurikiza idotoro hako bahereza kandi basima mnonga obuhabuzi bwanyu kandi n'ubwire bwanyu muri kutamu okurikiza program age yes aha tushome hwezi then tuza YouTube naho tutunje comments then twakire amasomo abo kuba
Bright abena tereze sumweji aha rero abamasum naboteje tubakire yes ni ndebe ryo neza ha line okay tutandikira hariye ha welcome my OG Kashonje High School okashomera Kashonje naro kashomesezayo kashomesayo okay konka nabamwita inembabazi peace nagira ati welcome my OG Kashonje High School ninjira obana OG wawe hando mwishomere rindi I think so yebare weshemwe peace umucunguzi kurga St James Katwamba yana kwakira bambe ndiyo mpurikize oweshemwe Juliet mbanyeta Catherine Rizire yebare mnonga okurugoko muri Sinjiro ni ntekateka niyoko ubwo bamweta mwebesa mwine cyunju okurugarwe bishori arohatu ineje mnonga ubwo bamweto ha Anthony thanks for the program to amperiza amazir Elvin twatwa mtungera ha kurugaha mu London Arcade yabare kuturikiza ubwo bamweta Reverend ayebare Apollo no muri sawa Rw'Amagara tekuruga nko muri Sinjiro Sinjiro nkaho yebari mnonga weshemwe Reverend Apollo okuturikiza kano kura program eji kibakiro kikuru mnonga nasimo bujuruzi bwoshemwe Juliet okay onkizina bambe twari impereza Sandra rwakizibwa okay yebari mnonga nawe yanasima obujuruzi ubwo najyata mbanyeta Efeza okurga Antungamo yabari mnonga weshemwe Efeza James Mujuni nagira to bujuruzo bwangwata umunonga nindegaruhira town council arho atwineje munonga orihira inayeta yo kwisinjiro yes naume twakureba kurga bunenero nawe yanasimo bujuruzi Mama Patience so amazing. God bless you Mama Patience nbanyeta Narungo Brenda okurugarubiri yabari mnonga oweshemwe Dorothy Mpumbya deputy teacher kurga Bishop's Girls Risheri yataho bintaha binje mnonga kungana jatarangana kuri byo kutangaza Shome Yeremiya shura 32 kutandikira mshorongo ogwabirna mshanju bityo binji konka mnonga yanasima obujuruzi bwawe yabare mnonga oweshemwe Dorothy kandi taramchize weshemwe Auntie Florence Kahamba mwebare kubayo no kunda Revival Radio mwebare nomero mu muhango mnonga baturaganise kintu cyamano mnonga ente kandi mwe natente yo no kigambo cyo no chereka ente no gihayo mu rwato omukirigito cya Revival Radio and Florence Kahamba mukama chikwira umugisha na family yawe aba nabantu abatushagire munonga yagira ati yagize atente ruhuni nza kujibahereza aha tsugara umukoro gwanyu kubonere okay yes twongereho eza YouTube abantu aba nabo den twakire amasomo mudakika 3 kirabo Joan yes kirabo Joan atwineje munonga kurgaho muraharu thank you so much kirabo Joan nagira ati ndomba urikize yanasima kana nagira ati program ya agenda je munonga nashemerwa obujuruzi yabare munongo weshemwe kirabo Joan mukama kikwera umugisha mwizya Regan nagira ati ndoho mbahurikize yabare munongo weshemwe Regan Orv atwineje munonga nagira ati good evening everyone here mwebesa baluku nagira ati ndoho mbahurikize mwine cyunju yes okorgarwe bishuri ntukusima munonga yabaresebo okay ndia singura atwineje kurga kabari masha yes atwineje masha yisingira I think so atwineje munonga omukashozi yabare kuturikiza mwebesa twatwa murebire natukunda Dorine nagira ati ndo mazima kandi namazima urime turwangwi ahiwa no gamba rimi ikigambo rimi yebari munonga natukunda Dorine nawe ntumureba
Okay, Labeka turiyasingura nagira ati mazima nabihindura byona babisiya muhire Dan nagira ati nanye mbe neje munonga kuruga katwe Kampala katwe ya Kampala muntu gwa YouTube ari nakuratira program eje natireba mukamachikwera mujale arneitwe najata twate wonderful testimony natkwatsa Fiona aroho najat God is so powerful hallelujah yes ayuka precious aroho atwineje munonga nagira ati ndohomba hurikize kurugashema umuntogo narugashema kandi yebari munonga mukamachikwera mugisha okay besije Victor nagira ati nanye mbe ineje munonga nagira ati nagira kwikiriza kurugiro umujuruzi bwa Juliet wakireba program cyero kora ubundo kwikiriza kuwe kube kukiriyo nkukiza nabare abachi gusinga barezi mbwena hati ranga yakorebye kutangaza kirabo jo bantu atwamurebere kamsi mesara najati mbe neje munonga kuruganka ibambe mugwe musteri one bitreke mukuruga inyamufumura yes najato gumisazana harga mu kwangura nasimo bujuruzi boshe mogo asasira Sharon nagira ati biyesakora nibitangaza no mwesugwa Sophia okay indeed our God is so great gumisariza Wilson konka mukama asimwe mukama obowe mbabazi yebari munonga banarga kagaga cyacu viganda neshango muri Nyakayojo aho mudinari yebari munonga Rebecca turiyasingura nawe nagira ati patience pains okay but it pays okay yebari munonga oweshemwe atukwatsize okay nawe arho okurgankahi twangambiraho kurga okay nagasha Evelyn atwineje munonga nagira ati God is so good all the time God bless you and the family okay tusingize Edwin atwineje munonga Nyakarungi Grace nagira ati with God everything is possible Rachel Breast nawe atwineje munonga atwere Brea nagira ati ndoho ndiyo nimbareba kandi nkuratira program age natukunda Dorine twakureba kurwo muri isingiro David aroho usya Regan twamurebere no show gukorga Bishop Stewart University tumusingize Edwin na just thanks ati ndoho mbahurikize okay na sasra Brenda atwineje munonga nawe yanatukuratira Rwabona Katoma okay cyantamba patience kaitana chuburi kiroko nja kujigarakamu Penna na Nyondo aroho atwineje munonga kandi yanasima obujuruzi Marion Eke nawe najato mukama kibaherezo umugisha okay nabandi tujja kubantu bongera umpora twakira masumu twine kubalansingo bwato bona bakahikwa 0 mukaga 9 24 hamwe na 0 kaga nemwe nshanje na mukaga 3 rabire hwa utugambira ubujuruzi bwa kwata wabuhura kama wita asimwe Yesu amazina ine nk'abazigeni kanatera kinone yakiruhura cununi wa Venerable Alfred Umuhozi umuri North Akore niyo nahoko twakwakira Musimo bujuruzi bwanyu abo kuba tugwihiremu amagezi mingi amina kandi n'ababirani begwa amasiko baremerirwa kuba no uraredi yejo hura wagaruka mamani ego mbe nasima umucyara kazogo wamuhura namuhura n'umutandukana abambine nangwenda munonga umusiza we niwe nasima abo kubebirebi nomwe yakubasa gumisirize cyo kintu cyabiro mukayabo
akamara imyaka 17 ngo utakazire umusizi atakagira heri kurunda umukazi undijo ko karanga naye bari ambe turamukize abakinoniye bari okutere sumu umutogo narwo muri North Ankole utaramukize abantu boko abantu bakinoni abantu bakaitantureje mwe bari kubayo mwe bari kutukunda no kunda Revival Radio. Hello wanje wishemwe Mburu Jackson bantu kurgachenshama archenshamaha twakwakira umburuzi Juliet namushimirwa wamuhurra nanye ndamunonga mazuma amina akabaho mukrustai wanjar umur Hortense wizerubindi bambi ngashabaho nawe bari esho mukaza akagumiserizogo akehangana bambi abahangana ayo bare kukorera amina kandi wishemo Joseph Ogwe wete nkumanya rukundo yorize kongera kumukunda adabuzemu omushizo gwa akagumiseriza bambi nimba manya konka mwenu norerezo byo kora bamuno nubwo buzuruzo banyezya mwenu mazuma nashimira ubwo buzuruzo Ogwe yes hina avuga abantu bugarura mamani manonga ntabwo cyo bareke kweho amasiko kama kurinde no mwerere wawo amina Karumbus. Hello okay Revival Radio. Oweshemwe twakwakira asimwe Yesu Ogun Reverend Kiriza Julian twakwakira maze zine coordinator Minywana wanje Juliet wanje nashemererwa buzima amina ko kamwena hati nkamaza union coordinator naza kwereze cyabura mushijo go okore certificate oje mumpere amina haza mweno mutogwe rugambo nukugira ngo the best father yes ahubwo kuba mwebo kugumisirizo kwanza nandiyo mpurikirize no mushijo wanje ego agira atogo mushijo kai no kugumisirizo kurengera atodi pera yango twategereze de mwaka yona amina mwene twashemererwa mukama gutera umugisha nonga Reverend kwaza kongeraho kugumisiriza ahakundi amina nituiza kushikabusinguza mwene nikwendeza za burege ya 20 azo shomo go kubanza gwa kabiro gwa kashatu bere obebyo wasindisa mukama amina absent yabare munonga Reverend maze union coordinator abuburebezi bwito bwankore wishemwe Julian Kiriza Reverend yabare munongo kuturikizo taramukizo mwami wawe kugumisiriza nukoko uko wishemwe Julian to kuyashiriho. Hello ogo nagasarabe kabwoma sitagata wachitagata twakwakira mazumago mukazira hanga kumpero mugisha amina wabare kugira rukundo amina ruhanga kongera myaka nangwa ndabize mona neje myaka yoyini amina ego mazuma nagasarabe ko wabwoma sitagata okay yabare munonga. Hello urishemwe wanje wishemwe ya Tony ati yes please arihe kigambo cyabishemwe ngo ahundemerwa Yesu no hatandikira kandi ndije akajyangwe bwumere mukama nabindure byorobi otyo ngiwe cyawe cyo nko gumotero mungana wishemwe ni korasi magesi cyabaye akakindo shema Bueno nabastamya nahurra ebyo bigambo nahurra obwo bujurizi nareba umuntu okora kubasa kuremerwa okabonama okagumuhiriro munda ubwo bunakubikira hanga kakweta bukatere ngaro zonga yes bueno rahanga muherezo mugisha kandi yongere kumusungura ubwo nubwo butandikiro okay ibya meri yatanaha numukama yabare munonga oweshemwe okurga cyabaheja yabare kutkunda nikorasa magezi twoko ticha arneitwa Evelyn ezana card zenda mtyo bantu mwe na baba bantu nagira ngo bwatu twine ko baransinga
abantu bagira ngo program y'urugendo rw'amagara mbaba barombwe ne batsindikire card zabo zenda mutyaha the teacher Arnaito Evelyn kurga kachika Andrews. Okay, nagira ati mundamkize abazere ba Bright Nursery school kurgumura kachika abashomesa ba Bright Nursery school abeji ba Bright Nursery school abataka ba kachika seru omwamu we nabamwita Kato Arnold wabaramutse n'umushomesa Arnaito Evelyn okurga kachika Andrews amurembo Rw'Amagara natukunda Pamela kurga kachika Andrews nawe nagira tumunda mkizi cyo muhangi Beatrice Mami Katsime Enoth Barugahari Fred Sister Atwire Flavia Sister Arnaitwe Rachel wabaramutse nabamwita natukunda Pamela okurugomora kachika. Okay, twakire amasumu arizuru mushaje bunana mukaga cyenda 234 59. Hello. Asimwe Yesu. Ashemerwa bwa Juliet. Mbakweto hakandi watera nkayisebo. Wishe mu mutimuze medadindu go mukanisa yakigomera mu burisa bwa kite mu side ko ne bwa rukono sasa paradise. Ibambi twakwakira ku rugomora sabusa. Na tandakani mu muhurire nahura kushima ruhanga bwo kwikirizo. Amina. Kandi mushija wembe no nahura kumukunda. Echango munonga patience mukama muhomugisha. Okay. Taramsiza ba sausa nkwari. Hello. Turiya weshe mwe twakwakira nyabo. Mazuma nashemera ubujorozi bwo mukazogwe. Mbwene ntanga mu mpero umugisha. Utyo. Mazuma yatuyiho mudara. Okay. Nanye nyineho munyanyaza nawe akabari nkawe. Nkababe yamare myaka 5. Gahanga ya muho mwana yaheza hanga ya mutwara umwana uyabanduze kumuha. Mwene hata mungiro ndijo aiza ya roho aine myaka 2. Bambe yamushumbusha mwene isima hanga habwecho. Bitogwe n'umugambana n'uredo wamwe yabugamba. Okay. Aida buzare namwakuraho nimanyahurikiye. Yabare munonga. Yego nagira ati nabanyita nasinguza merabo kurga kagaga cyacho Uganda show konka mukamano wa mahandi. Okay, yabare munonga yanasimo bujuruzi bwawe gune bamwita najya to mwana wanje naomba mwita Patience. Teacher Maureen kurgambara nagira ati mukamana ayibare. Yabare munongo mushomesa kandi no kwita mwana wa Patience. Okay, muramuzi Beth muramuzi kurga kacinci yanasima obujuruzi yebare oweshe mu Juliet obujuruzi obwo bwangariramu amani naje ogunaje haleluya mukama simwe abo obujuruzi obwo bamwetoha medad kibega nsika kagonji utaramchiza abantu bansika kagunji mwe bari kuba ino kunda Revival Radio. Okay, twachira amasumu. Yes. Hello. Omwana wa muzuna har. Nashemerwa n'abanyita byo ngine natera isi rwenzori. Nakwakira mushija. Obayo. Mbayo sebunosha ki. Bweno mu cyarogo. Umugambi ashomeza buriga ni 10 mukago musoro ngo 12. Igani 16 ndahagira ngo nece cy'imoro mukama abo kwa yagwe birunje byankorire mwana wamugumize mwamugambe otyo mission coordinator burisa bwa mabare miliyoni 2 urarije district ya uharine hoshe mbe kamwenje Okay, no manya Eastern Zorne kwarwa over district zingaye banaka mwenje yonka. Okay, bari mnonga. Utaramchiza abantu boko mwe bari kunda Revival Radio. Mukama chibahiru mugisha. Hello. Aweshe mtu wakwachi. Tarafisio kamwenze ndyaharwe gamba. Bwaye gamba. Muri kigara mashema. Twakwachira sebo. Nafimo mukazogwe no msiza we.
okubwire bwono musiza nabwo musiza munonga nubona afimo akabe yagatere yagukire yagize korondo ndizo mukazi konka mwe namusimo no kumusima uno mwana wabakoreje bajofinje omakagabo kabiyongere kwataga. Okay. Ari murari. Ni wirarije. Hello. Yes please. Wamutoma. Wanje weshemwe. Ubwo no wamutoma. Sempa. Ubakweta Canon Sempa yora mu wamutoma. Twakwakira mazima Canon. Ona no manyangu tukare mufuraba mu hamweji. Umurakasta waraba mahato mugurisi wanje. Ngwe naraba mukande cyora akore. Esumu yanjye tugirebe ninga nimbasa kugikwereza. Rero mte sumu yawe. Sumu. Kandi mba ningendera kimwe. Shana noja kumpereza yawo mugurisi wanje abo kuba. Ngwe banzo cyandike derusi n'ugumu. Gitogwe mufama nayo barabo kweke kumwetera umwishiki. Umur Kristo n'umwishiki wanje. Munonga. Abazungu bese we nkamwe sirenta kunde ndiye umusamukuru. Oshikire buzuma mugurisi. Takubaryo umwishiki wanje. Munonga no kumuzaro muziri. Kari 3 zandike. Mushatu wanje? 3 2 8 inazero. 8 inazero. 3 Hatuka ukatagira ubanza kuntera tine cyakwenda kunga bireke byo guteka bataza kuganza yawe zo mugurisi. Asa kere numena ka doho no busuru zobo ndagira ubundu burira katere sumwe karabamo. Okay. Nibanzo mwakuri hoderi nayo barungumisa. Kare bambe. Asumwa wanje wasirege. Ndije bambe weshemwe. Nanye ndiye sasimu. Twakwakira. Nasima rangana nyabugo uzuzi. Amina. Kama namba mbamwete nyonsi abona. Atukore kuzaye bare mukamasi wasima munonga. Yes. Obo mwana mukama mukuzeje abo mbashumyesa bo mburuzi wenji. Amahangaze bambe. Ngweto kansinde Juliet Oak. Abo bananye kabusero zananye nabanje. Ito tukashaka emyaka mukaga. Mukama yatumwana. Mukama yabereza umwana. Kandi wamana mukama nabwe naturinzire. Nge kansi n'ubwo mushiti kandi sime no musiza we nahurira basima na munongo musiza no manito abasiza. Umusiza ni warugurusero. Munonga. Ekane yamugandira ibintu byinshi. Abazire mbabagandire byinshi. Mwe no musiza we nawe mukama bahemyaka kandi abarinde kandi aguruzemo ubwo busurusu no kutureta atandukana nabwe. Onka muderu yeni manyeki ahero busurusu obwe abo kwanipeka. Okay. Kandi mukama bahumisa ubwo mwitekere. Wanje nawe izomwe we namba Yesu mu. Yes yamwete. Alizo mburebereza bwitu. Okay. Aherezo busurusu. Yes. No mani ninye mission coordinator usaba dikoni kandi uwo buri kandi mukama katorana ate timu leader abo burebereza bwitu bwa Western Kore. Kandi ni cyakare kubandi duhonyine dine dusitame turonda baburuza bo burebereza twasine terani. Yes. Mpizantu mwekade runafiyeko busuru. Ngene tumuye ninge. Kare na ingamba na Bishop wito mkundwa deno mwetana ikana tirezo busuru. Okay. Mukama baho. Yari munongo mugurisi. Mushira abagurisi no bagenda ho mpora. Yari munongo akaire nakamuhereza. Hello. Yes please. Asibireje sewo. Sibireje bambe weshe mwente gamba no kandi waterra nkai. Amazina ndi ayibanzwe byanamera kashonji. Byanamera muri yo. Turiyo tune shonga. Yes. Tuzubwani bwa revival. Iwe no bukwataho. Munonga. Okay.
nasima omukazi ogwe kandi na munonga ngaruka nsimiba ibaka mugongo munonga ibaka ihangana akehangana ejo myaka 10 mbwenu ubwo mushize amazima arahanga mwongera myaka ye ako bakamugumisiriza sinzi okay murareje bambe niwe rareje bakasha banagira tunanye ndomba hurikize kandi yanasimu bujuruzi na maragodoni okorga nkahi isingiro mbare mbaro muri isingiro hariho aturikize mukamachikwero mugisha Richard Basheja okorga kashari nawe yanasimu bujuruzi yebari okusima pore kurga St Mark Church of Uganda katete yebari newe okurikiza driving kurga uyanja ndeja yebari kurikiza Revival Radio Mburizi Brita kurga Kinyaza yebari kurikiza Revival Radio abantu aba amutsime Emre ha RDC Mbarara campus nawe yanasimo bujuruzi Brighton Itegero nawe yanasimo bujuruzi ajata mukama naye bari ubwo bamwita Linda nawe yanasimo bujuruzi Jackson bandoto atwa mtunjira umburuzi ndi Reverend Canon Yorokam Tayebwa okay kurga kaina mu parish katengure okay owa kaina mu muin Reverend Canon Yorokam Tayebwa okay mwine katengure kurga okay kaina mu parish mu Western Kori taramukiza abantu babushenye uko mwina mwebare kubayo Hello Anthony nasimarahanga abo bujuruzobo kunkabamba mazina tuwagambiriza muhechipayas twakureba nasima obujuruzobo wishe mwogu nabakwetoha engineer ahimsibwe Joel kurugantungu Joel yabari kubayo taramukize dad na family yona okay tunajishoborukirwa ubwo nabamwetoha Victor from Chinone Health Center 4 Rwampara nawe yaturikize kandi najatarahanga tarukuremwa Revival Radio nditicha Innocent Katwesije okay gitwagireba najat sister okay Juliet wishe muri Reverend Julian Kiriza magazine and coordinator yatungumcha yarabamu twagamba nawe nana kurgarwentaka nagira tunandomba hurikize nambe ineje munonga no wampiri okurga metoma bari kuturikiza okay ubwo nabamweta patience amoteire nawe yaturikize Patience amuteiri kangari cha messageji amazina kagasha nago mwana wa Juliet newe messageji antoraka ko nkanje kujigaraka mu kananura William omburuzi kurga rwenjeru yebare bambu kuturikiza Aston twakureba newe kusingura okay yebare munonga atwineje Maria mukurga makansin Maria wa fruitsi mwana wetu munonga aruhaturikize nasimo bujuruzi teacher Gertrude ukurganya mitanga Church of Uganda yebari kuturikiza newe tukusimira orahanga teacher Juliet okay twakusima ogo nagira ati nabanyeta Amoni okurga bambaraho kaza ko limited manager atwineje munonga yanasima bujuruzi bwawe manager yebari munonga mukama we sente uturikiza senturu kurwentojo Church of Uganda Bruce Musana omburuzi yebari kubayo rwentojo nyine yomushomesa kanshomesa akari head teacher wanje primary yona aweshemwe ibabaza za Brown retired but not tired nomukazi we narongo kurgo ko mu rwentojo yeri yakashara bitu ngonga niyeje nintegateka
munda mcheze kandi ntubakunda mnonga Teacher Edith okurga Rwakatere Primary School Rwakatere neya baharwe ibari bambu kubayo no kuturikiza Raymond okurga Rwentondo nawe yanasima Teacher Jennifer kurga Kachika yanasima obujurizi Ruhanga simo mnonga bwo bujurizi ndo Freddy kurga Nkahi Tia hampereza Debra atwineje mnonga kurga Cyabujimbe Bushenyi messages kandi baza kushoma tukayaranga mbushesha kanya chire esumu ishatu zonka twendere tugaruka mu studios. Hello Sebu twakwakira Sebu kubakura mbakwetu Sebu banyita busitoro mwesije rwa Togo kurga Nkahi kurga Rwinde yitwe yakashari twakwakira kare Sebu nashemerwa Juliet akwa ni manyana we namanya Amina ndio cyamukuma wanje weshemwe ni kurwa leta sambuza cyamukuma yete namanya twakushemerwa bambe naho robuzeruze we kama sinwe kumukora rukuru Amina nibyo kutangaza kandi yongera ahame ahangana cyo mumanya najya kumwongera n'abandi bana no kucara munonga ari umusimiro niba okay yeba Sebu kara usinge niwe businge. Hello Oshe mwetu wakwakira mazuma Juliet ni nyendo mpurikiriza ndoka kumashanyarazi owatigara mashima owabena korrar bindo wabar mwana wawe umwayen mweta mama dota owabor customer we Juliet tinka urraga ngo kazara nashemerwa mwene Juliet nyenda ngo mpereze address yawe nyuze nkuronde ngwenyo tinka tera gam program we jeza ngo wajara mpirire hapana n'umurundo gwa kana tera mwabwa Juliet bambi Juliet tinka urraga ngo kazara mukama simwe kandi okay kana nyenkazo na Juliet bambi ibari kujura nge wishemwe nanye ni nobuzuruzi Juliet nyenda nkushike mutaya ire nyendo sike wampereza address ninjira wanyuzuka owabira ine duko misho ga pisi na pisi Juliet wanyu okay okora radio batuma numero bomurunje mwamta kuchimanya Hello Revival Radio Kueleza yabare kusima unogambana kamukavuga kuri seri akabasama muri bukanga shinye muri cyumvare yes obujurzo wabura twaburi yatane kandi mushiyona hanga mu mpero mu gishaka kugurinkiza kubire wona Ntabwo batabashije kuzimita ubwoba kugira ngo bafate imyaka kenga umugara atakaze kashoro ndije niba gushambana ngo yakomeye cyangwa no mucyana yo kuba yatekeragana bera abantu umugisha okay taramukiza abana kivari ko mu mpunje mwe bare kubayo no kunda Revival Radio n'abantu ba Isingiro. Second last caller. Hello Anthony nakwakira wishemwe ashenderwa amazuma bakwituha manyetande tunando busubo otyo nashemerwa obushuruzi bwa Juliet namsima mnonga otyo obushuruzi nkobwo no hanya bakwabanye ngabo abakuba bayehwira amasiku baba bariyo umuntu abaryaho abayehwira amasiku ati mwene kantati zaje kwa masiku mbweno wenda bakuba bayehwira amasiku kokuro obushuruzi nkobwe obura kugarra mamani mwendo obura waziro kwitirizo tananyo mu ruhanganiza kuzara mwendo obushuruzi bwa Juliet bwatugarra mamani twashenerwa Yo nangwa nanye byana gama nkabera bamu nkamara no wake imyaka 16 muzereza
ni ukagezi kumnamuka nanyo busasa nkanyine buhinzi nko buyarire nagambo myaka 10 banshemeza ngwaho sansimbo abanye ngabo yita ya takatumvire mwana mwene ubuzubu obuyanagamba nimba manya niryinze bugambe bikubaho ngumanya ko yimenye nenda ngumanye ndo kaziyamo abekaba family bakubona bakwanga mwene nivinzi nemweti yabo gamba nevabiri ryinzi ebyo kuba norabamo oburemeze nubabure kwisonga no gumisiriza bene bari nkabo bino kugumisiriza abo kuba oyine cyo kuchikora achikuru no kusimba amaju okashaba okabyezeterera mukama nuwari kubasa mwena abanimpa bari nkabo ngo bagumisirize obujunza babuhura bagumisirize no gumisiriza obyezeterera mukama azo mbere byo misho oyizera bamo go towa muheruho nago no muntu wa muheruho. Hello Revival Radio. Hello Twakwakira. Yes asimwe Yesu banyetagirira sinatero muri Nkanga Western Kore Diocese. Waterera mu Western Kore nkahi? Nkanga umuri Western Kore Diocese. Yes. Bena sima munongo kuzuruzu bw'umucyara Juliet. Wabura. Nabura n'ubutandakane gisaha nshoroho. Mazuma buzuruzu bwatugarira mwamani munonga. Tandukira munonga nasima umusija mwene kugumisiriza ko arengo kugumisiriza ko abantu bindi. Abo ko babandi tubakubasa kugumisiriza nk'imwe yakeje yenda batakarunzire bandi bakazi. Konka mwene kugumisiriza ko gumusija navura buzuma kwabo kurengine. Okay. Ngone twabasina simu buzuruzu bwabo bombe n'umusija we kandi n'ugumisiriza ko bagumisiriza. Buzuma mukama batera umugisha kandi n'umwerere wabo kama murinde amuhangaze amwezamani. Okay. Bari je bambe utaramkiza abantu boko at least enshonda nyingi twazikwata Murenzo twatungayo muri Western Kore mu South Kore muri Yankore atshweza abantu twabatunga ntabasima munonga kandi abatayacira nimuza kutsasira bambi tukabasa kubacira mwena abubwire konkanti abantu bamanya mwe bari kutamubwire bwanyu omwe ekikumuhati nintekateka ngushira umuko moro yagitandaka nkashanka zingahi nanda kurabamu nabamwe bambe banjirira ikintu gacabusha musasire bambe nanyetinye nukoko mujungu akazitayo shatu ine kuzukuratara omurisa omwahure Reverend tugumize mu Kenneth Chaplain nabwana mbese ya secondary school yarahatuhurikize ye bari munonga tukuzima tene bugarikiro taramukize sabadikoni abo bisabadikoni bwana mbe Venerable Reverend Kano na mwine Dennis Kizinduka naribaha munywano wanje Venerable Patrick Atwiri sabadikoni abo bisabadikoni obwagureta mbarara ye bari okubayo sabadikoni no kuratira program weji kandi ukatamubwire bwa kwandika message we can't take it for granted, we do appreciate kandi bukama achikwero mugisha na family yawo mwebare n'abakristayi ba Greater Mbarara okubayo ariyo munywano wanje Reverend Kano ni agasha muhezi webyo bwegesaho kandi ukozera umurimo umuhango munongo mu department ejo tukuzima tene bugarikiro kandi iyo bari kubayo ndamikize umucyara na family yona DSC oweshe muri Reverend Kanoni Edison abasa n'umucyara wawe mwe bari kubayo abatu barga Revival Radio oweshe mwe Paul treasurer abo burebereza bwitu obwankore diocese treasurer umwabazi yaguna muriba ho yagira ati nyowe atitinkuragaho ntukusima munongo taramukiza umucyara wawe mwe bari kubayo abantu bakashoza aho aburebereza mbwe ntwaza kubagamba tukubaheza yuko ngante basima munonga basibona abanyabo abahure ababurizi mwe bari kubayo no kunda Revival Radio mukama kibahira umugisha abintashoma messages mu nsasire ni nyingi munonga abintayakira nukoko konka katagara cyo studios tendere
abo kuba tutagize resitio tutaho mukashesho wishemwe Juliet nakwakira amina amina abatwakura twabasima mwe baro kushurikiriza ahabo kubo bujuruzi twahurira ngo abantu bingi mwabuhurira mboni yoni twari umugishogu kusima ukugaruka kunyeta habo kubankije aho sandeza ahwire banyeta kuburire ngiri mbwe nho bagiriye ngo ngaruke mazima nasima habo kuba kunkura mugamba ngo bujuruzi bwabagarura mwamani abingi nanyimpura nagarwa mwamani abo kuba ni mangu haba baremerirwe nko kunabirendemerirwe mbwe hati kandi ko kuboremerirwe wahura bujuruzi nkobo uhura wahumuriza bwa konka otakikirizo mcyo kugira ngo utunge mirako deka kujunwa habwo kugira ngo utunge mirako kureka iwe ikiriza ruhanga rero birekire ruhanga bene we yakora kandi abarya babuzara ruzaro otajyo tumwe no bunahura Juliet otatirere nananye kanyikirize mukama otinyiza kuzara kirya bwa ruhanga either naje kwereza umwana ningatara mukwereze mwe niwe reka ruhanga bene we yakora ruhanga bene we yakora rero iwe kikuru no kumwegekerera byona yabo ko imangu haruna babuzura ruzaro haruna bine bizuve bindi ebitari yebi konkanyo ningira ngo ruhanga takushera kandi tarakushererwa kikuru no kumwikiriza yoke hayo okajunwa je rero ruhanga akaba umuhwezo wawe akaba umuhwezo witu Zaburi eyigani 10 mukago gwi 12 kunahurire byabebyo byone byankorire nagira ngo nyiza kumuhereza kugira ngo nenki ekindi zumurira mukama habwe birunje byankorire ngo ndi yakire kikopo cyo kujunwa ntakiri izina rya mukama so nanyeke heyo nagira ngo mbwene kandi ruhanga yankirize rindwa ari nabe natanga kugenda nyina minko mukikuru kandi yampereza bonus Patience ni mweta bonus yampereza bonus na hura nasi mbabaza najyango mwe ninjaguma ni mukorera ninjurizi nariyeye mpako kusiya hakufa nebyo nanisha bakora musiyaho ndetse impendere ko nabene nyikirizo bwa mazima ninda musyo mushija wanje ni mango uriyo mpurikirize tumwine Joseph umukundwa wanje mazima ni kusima nangwa no mu studio sebo bakusima nangwa bakusimiwe kushira nyowe we baro kungumusarza omuringo go mutano akwanko ko bagamba ninka 0% ninga 1 abantu bakagumusarza batabacyara babo kandi umukazi kwe namusigaho umuntu amusigaho kandi ayinabana rero kashana na nyowe ni kusima kandi nakura musya we barukunkunda kandi we barukunkiriza abo kubana umanyangu ninja kandi bwana ngo mbire ngire na Rwenzoro ngo kunagamba ko kana go beno kimanya mbwe nore no gumano nkiriza ngunze kwereza kandi ogumano nkiriza ngunje nempereze ondijo ni nyenda kusimo muri ngo gumutano mukikuru wanje mama mera bucyagurirwe we bare okutukuruza umuringo gwo kujunwa na tata mukama mpereze cyumuro kirunje mukama ni kusima kandi ohami abo kwari mango mpurikirize ohame wabiro mukikuru konko gumano hereza Yesu nyenda kuramusya abahereza banje wishemwe Chris Reverend Chris na no muburuzi witu Monica Nyabeya kandi n'abakristayo mwena abakacika cyacho Uganda nimbasima mwe bare no kuntora nankaba mothers union leader muntu kandi munkwasuzo mu rumogo ntukora hamwe nyenda kuramusya na Reverend Robert wa Rwenzori ninda musya na Reverend Adidas na Twitter mwene kandi na Docas bambe nakura musya Docas nakura musya webare munonga noje korwaho nombona ntija kwatagana nyenda kura musya na no mushiki wanje unasugomuka umushari kunyambo hamerumo bakweta Emily ninkura musya nakusugomuka niwe ine patience gishaha mbwenu nabakura nebyo mukama witwa simwe kandi nyenda kusima ruhanga munonga ahabwa bishop witu nimba ramusya na nomuchara wawe mama Dr. RC nimba sima okutekaho ready age really ahabwo kuba kumukugitekaho eyiho muntu mwidara ombyo bwa ruhanga eyiho muntu mwidara yamuteko murindi mazima mwe baro kutekaho eki nambwene nanisha bangu kushaka banki basika kandi wakutorine no kutorana watorine webare tata bishop na nomuchara wawe mwe baro kuntorana ahabwo kubebwa mbe nabyo kubitahurirwe mbwe n'abantu ningira ruhanga nawe yatakushemerwa konka mwe bare ruhanga kubarabara mu kantorana ngunjo mu studio ngira abantu kinabagambara kandi nyina masiko ngo kinagamba kiza
tuzare byana bingi ombwa ruhanga nambwe no kutwakwija tukateka na TV nabwe kikakiza hariye hariho no message aho umuntu aina hinambugana yagira tumbwe narahanga ko naho reshara zitu atakabaho na TV ate bintu nke bukarebwa amina nambwe ni Bishop Hatkan ngoko kumanya kora tato mu ruhanga mazima tutandike tumobilizing turundane mpora tuteko TV ya revival yitu tugume turebwambo kandi turebe nabantu rero tugerere kimwe kwikiriza nebyo mukama wita simwe murareje nishaba ruhanga ngo kandi ntarifera busho mu nsomo kundi ruko mwigoro ruhanga nteko mwanya gushemire amina okay yabare mnongo wishemwe Juliet kandi twashemerwa mnonga okwikiriza okwetwa ko mureberezi bwanyuma yo kutorana okayija ntongera kimwe kusima murebereza bwo burebezi bwito bwankore tatayito muranga Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa na Mama Dr. Ars Mwesugwa ahabwa program y'ejo Orugyendo Rw'Amagara nangwa ne bingi ebibabasize kubamba kora Magara gaba kurstayo tuburebereza ubwankore bwo Orugyendo Rw'Amagara norwensi yona abo ko hatinga bazo kugira ngo norwayiganda yonka twina abantu abaruho babaturikize kuruga Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Jordan naganda mahanga ekiri kumanyisa ngo ready age ekozire cyangwa mnonga amagara gabantu tabasima stayne bugarikiro kandi mukama kibahera umugisha umurebereza n'umucyara wawe na timu yawe yone yorokora nayo DS nabagenzi be nabandi bona bakwereze mukono mwebara butatra enteje umureberezi wetu mwebare kumukwatsa ari ibe byone byarakutandikaho kandi mukamuhereza imukono kandi mugume mushagika abo kuva ibintu ebine bitu nkabo kurustayo mbwenu nikiba kiri cyukuru munonga ahabwa program egeneto ningira tugihendera abantu mwe konganze ja kwereza ninza kwikiriza woshe mugiriyete no chabra den nstaha kamera nanyi no woshe mu Brighton msima kandi munywano wetu munonga wena abari enyuma ya kamera konka mwene nakora mu muhango munonga ebintu byone mwamureba aha YouTube imwe mukuratira program eji nuwe akubari enyuma ya kamera yabare mnonga kandi yagira tonda mjize mwana wanje mnonga DS mbwenu DS Brighton ako endeze birungi byonka weshe muri Reverend Canon Edison abasa no mchara wana family Dina wa St James Cathedral oweshe mwe the very Reverend Canon Nathan Bobs mwesje no mchara na family mwe bari kubayo hamwe n'abantu baraharu mwe na St James Cathedral mwe bari kumukunda ugunwo Brighton msima okuruga cyakashambara amari kishambera hama munchereze mpendera program yejabo mwabaze gweri izoba mukama kwarasi me sabiteru kwijanta batorwaha konka mutebwe kiri gito bantu mwe ekiri gito cyabiro 5 orabureho torigira cyorotebye amazuma nanda Anthony mujuni ngubwaje kandi habweshara neberu nkuru munongo kwendera nayo mbwenu kankwakira ushe mu Juliet otereze shara rero tuzokutaha kama wita simwe Yesu mbwenu katushabe ruhanga tata ruhanga umwana ruhanga moyo kwera kandi twagaruka twakusima niwo tandika kandi niwo hendera mukama wito murungi babara kutandikanisa program weji kandi tukajihendera turukurungi abamwe no hikarwa gatina ngo nugira mu mushuija no horra wagira abamana make konka twarwa mutushemerirwe muntu program yahwaje kandi nyenda kusimira Bishop witu n'umucyara we yo kubasa kugira kiteka tekwe kuteka already yeji mukama wito murungi we bari kumurabiramu akagira inteka tekeji mukama wito murungi ni gusimira naba bahurikiriza abako abantu batera n'amasomo batugambira ngo kandi bagira kuganyirwaho mukama wito murungi nambwe ni gushabani kweshengereza ngo bujurizo bwanje butakakoma butakoma hihi bugende hare bukagira umuntu ubwahindura bumuyiho mu mbera bumuteko mudijo eyo bwa ruhanga ndera gumana kwereza nangwa atarukuronda ebyo kutangaza byonka konka bumuteko muteka naba abasa kwikiriza je rero mukama
kandi nabwo tukushaba ngo reba twaza kurwa mu studio mukama abo kutaha tutaheje tukeje mu makagi tushange garije kandi mukama abarwiro bakize abatine mano bahereza amani kandi abatine byo kwese bahereze byo mu bintu byo mbiri rero kutururwa mu nso mukama tutakafera busha utwereza amagara gatabaho Yesu Kristo mukama witu amina mukama simwe mbwenu bantu mwe yakatubendeze kirungi mukama abarinde kwarzima ntabatoroha kandi tugaraka kuruzana sabiti erukwija Okankunda wantorana omubana b'abantu yehereyo omumeisho g'abantu bona okukuramya kino mwisyu Rw'Amagara ganje okanjona wansinguze bintu bingi yakwaki okukwebaza Yesu kankuhereze ebyokozere ibinjo magara ganje okanjuna wansinguze bintu bingi yakwaki okukwebaza iguru nensi bikuhimbise nawe lirulimi rwatule okahewe izina lichira kandi Yesu